te whasisila tua, tua mtere ne tau manga al whono au fitu la whono. Lau whionga, tā pālau whionga palmia mo lafu. Lau whionga il whong fitalai, ia o lewa mai a pale au tani ngā sua, ale pari o Palemene, e ala il ta umftanga o tae au sa alo atu iai. E foi manatu ua maua sa whaasiri ngā mārosi, e whaaua wai le tātou ngā ruenga, whaaftai lau whionga, mai se le au nanga whaaua le tātou ofisa mo le tautua ina o Palemene. Mo le solonga le lei, au tātou taulumanga o au tūla iai ma le whaaloalo e whatu le lafo e whapea. Ina ia whatatia ese tūla whono tū mau tō sifululua, mo le suia o tātou i tūla whono, mo le asfono le nei, e whapea. O le a whaaua upea tātou taulumanga se ia maea, tangofia li poti matali ale malo, o loo i le pepa o ngā ruenga, ona tātou tōlupo ai lea. O le lafolea ma le whaaloalo i lau whionga. Halua, le whionga sui palmia, a pe foi minsta whatoanga ma whainga whaiva, ma pe minsta o tā longa. Siri po la whamaunia lafo e whina ngalu e sa noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ia, o le a whangasolo tātou, ngā ruenga pe o lafo ua whamaunia. O le whatati ese tātou tolu manga lo saunua whionga te teile tuangai. Tā pālau whionga te teile tuangai mo le whauino o sama. Lau whionga e le whangwhtalai al nā ua te atu so mtu pala. Pe ona matul saunanga whamaloa le palemia whaftai mo le whamalo singa sālo iai lau whionga malmitanga luanga. Ile o te umifoi se manatu. O le poti o lo... Le roa li poti o lo tātou tala noi na nei. Na li e rau whionga te tele tuangai. Se i tūlai mai minsta o ngā luang tere pe ise. Ia lau whionga le whongwhtalai. Nofo lava ma whaalongolongo ma mai tau. Ia le... Saunua ngā le whionga i le taitai le tuangai. Ia, langona le nganga fia lau whionga whangwhtalai. E se foi lea tau tino ngai fōu la whalongo le tau tino ngai sa whatino le tai au nei. O ngā report in nei. O le report le ruafes fulu iwa lusfulu. Sa whalongolongo la walai le saunua ngā taitai le tuangai o whapea. O ngos fulu mon tupu tangata whai ngā ruenga. Ngā e whai ngā ruenga e otu e se mea lātou te whaia. Lau whionga le whongwhtalai. Vi ia Jesu nei tai au, ko le la uloa. Ua talia e le atua ia tātou tāsanga. I le au mai sao, o longa ngona, ma au mai sao. Le me se sa fai long taibi o palmia. Suluiva lusful. E sori, tu le pa whaafikai. Vi ia le alofa le atua wa e kalia Jesu. E fai maari im whaola i loo langa. Wa koa apaua leo se mea sao wa au maia. Au isi vai ma umau iskau sa ka pepelu. Lela, whaafikai lava i lau kau kingonga koea o se pākele fai lau konfesi. Ia o ngā e māla. Ba ngalo lo leo lau ngsa. Ia. Tula mai lau whionga te tele tuangai. E o te whamalo foi. Ele minsta. O leo ko iki alu le ko lafa ko akawangi le mea. Pea no tau mwhai atu. O li poti e tātou talanoinga. O le luafes fluiva ele luafe luas fulu. Ia mai ulai la solofu tasi ia yuni le luafe ma le lua. O ulai la na yaso na mato yai. Lufulu lua. Mantua fo ulai lufulu toru le mato esei. Le luafe lufulu tasi.
Alvanga tele la. Oina. Alona winga la. Tato uma. Lela la ufiong al fontalai. Ia nga winga me kap kaliai. O tele o alo. La ufiong. O tele o alo al ta pulea. Ela foi na o na foca falongo les me va pea. A le foi o mai li poti. O tem foi le na fasi umi o tau o amanoa le e al whaarurunga mtanga. Fasi umi te mile ina ua whamawai le saiai momoa. O le tulanga lalna. O le asa o tala no tuelenga o le mai tonu li poti. Ki li ilongi me vapea le tupu. Ai o la o whamalo. I le tele o so swani na ave i le mtanga luenga le nei whamasinonga. Le sa o tala no atu. O lisi le whawhitau. O le whengatau na maua ni tanga te fia e o tu ave whamasino. O ne te letu tu peitua. O le alal mena tupu. Matala no mai le na fionga i le CJ Famson City matal nota mai ia whawhitau le o whengai mlato e mo mia ia se whatosina, o lea whatosina te tu itua ia te militaia mai leono lua i leono vata ina ia whaingo fie on whaawau pea lato ua leva lono winga toi mo le siono tau sanga i se atunu e rito tele ni whamasino e tau tele le tūlea lea na whai a mato whatasi whime na o mai ei leo le teu ngol tu la whono e whasoa sonia i le mtanga luenga whamasino ia le fwoi wale le whale e le whamasino pela le tūlena a te tu lai mai la nisi vana le foi sa te lea so swani Australian fa computer mai ia tato records in te ua leanga ai le foi o mai lava la to le la to tarsanga mo nisi so swani yon ai mai le training se tarsanga tawa yon tabulala le foi matou te langalanga tuai o le mai i tonu o le lipoti lo feonga le fonftalai ia o le mafuanga na vatuai manatu on o le tupu atu tonu o le matou teimi ai le tau fiai matou te lala le tau ai me le o lipoti wai ei teimi e tupu ai me mtanga luenga e lo silfia le minsta mal cabinet se longa la o tu longa ia on futo anga yo lo le Palemene mal cabinet ta fa pe ia lo fenga fong tla ia ma to sal la ma le ta to follow Alo, tau no, papai, mole, sa fo lo fiong te te tuangai. Tu lai mai a sa fata matas. Whaftai lau whiongai ni whongwhitalai. Ia tono fwoi e la tu lose mana tō nei tū malo i e la fwoi e tātou li poti lea ua ta o tu tono le tātou Palemene. Ai lau a whiongai whongwhitalai. Ia e lai titi ai le tele fwoi se manatu i tātou li poti. O lea nganga ia rā whaftai le mtanga luenga o whamasinonga. Mai tau atu i le te lolo i tau ma whawhi tau le whiangai hoi ma tātou mtanga luenga lea. Wa e tātou te mai tau ma. Ia mai ai laso ngā fuasi i pā ia laso whai. E tumu tātou a tono i le whare whamasino lea. Le ngata i sori ngā tū lāwhono. Ia o whamasino ngā hoi o whanua ma suafa. Awa lea i lau mai tau atu. O le ia iau. Se wawai atu hoi lea. O le ilu i tau o lo whiangai a mani mtanga luenga. Lui tau le iei o le to i titi o le au whai ngā luenga. Au a lea fo e mai i le li poti le, lui tau. O lo si itia ia sori ngā tū la fono. E fōringa mai e lau mai tau.
E opo tasile mea le tua iei tātou whaamasinonga. Ona le siitia I lunga sori ngā tū la whono, ma tā upo tau whaamasinonga whanua me suafa e o mai. Ai toa I titi le au whai ngā nuenga. O te roi whole le ngā whawhtai ilum tā ngā nuenga. I le lātou tau mwhai e whaatino a lātou tiuti. A rau le mai tau ai te leo tātou atunu. Tātou te matai tūa. Te leo tātou mta upo e tolo mai e whaamasinonga. Ia tasila le alu I tau o le whea ngai male. Tūlanga o tātou whaamasinonga. Pura ala sila I le tātou malo. Teimi nei e tauna fo I ai whawhita uli e whea ngai male. Male mtahanga luanga o whaamasinonga. Ono mai lea gau, e leile, le vaenga leo le toe fuata ina o tātou tūla whono. O leo te mai tau atu I e peiona. I poti le tono le tusi lea. O le ta mo o tātou tūla whono hoi e le teunga mo a upenga. Le au mai tonu e, le au mai malosi e mtanga luanga o leo leo. O ane mea moni ala o whionga I le whongawhetalai. Ia, le au tātou wa ai le tūlanga ma tautia le wa I le tātou atunu. Le whato ate at nei ai le, por verso e len tēnei, stasio o whalawela vele tupu mai po singa mona ia. Le sa whana mai e tangata I tono tawa, le tangata le sa wale mai au ta whale wala. O lau a le vai, o mtua mtautia tūlanga le wai e tātou. O mtua mtautia tūlanga. Ane mea lea leina ma mawhawhoi mawhawhoi mea ia au penga ia lau mai tono tātou atunu. Roi le sa launga e tau. Ia wā leo tau mai tau hoi tali sei. Ae fia apalai a el temi nei. Ia maua ia inga losu tasi o tau sanga. E tau sanga I lau laisene pisi ni se mai ia au lau maros. Ia pulea ai leo minga au pusa whana I tono tātou atunu. Ia lau lea wa ai lau o whionga whongtalai. Tua mtau tia lea mea. A tātou atunu hui nā o le au whai whatoanga la tau te whaanga aina. A tātou whai tau hui lau whai o whai whatoanga. E le toa tele, al me voi leo le whana, lau malo si vai atu le motane. E a toa le luas fukta usanga o whaanga. A au ai atu nei lau mainga o le launga mai o pusa whana ia o mai tono tātou atunu. A langona leo le whana no. Ona voi le pole. Langa leo tu lai mai mei o tātou vai atu iai. Tātou te pui pui iai. E ala foi le leina au mai le malosi o le whautuanga lea. I mea au penga malosi o au mai. E to I titi tātou au atu le lau mai o pusa whana ia mai tono tātou atunu. Po lenga na. Mea foi le o te loa foi le whana le na whaonga I ta vale le na. O se whana au mai foi le au wala whaasotu la whana. Le foi na leina ina nei tu malo tātou scanner hoi le pole x-ray hoi le watolu nei il whatau sangtalu ai o tano. O nei ai le I o mai. Wa le sa mai whana I to. Ana le tātou vai e leua fua mai mei. E matoa mtau tia le mena wei tātou. Wa ana tātou talanoa ma whaia ia tātou Fonotaga I tono o Palemene. Au mea ia tauna tino mai pui mai. Te msalo ele o toi maua e tātou toi vai fo I nisi mea mtau tia e. Tūlai mai tono tātou atunu. Ono tele o lau malo si au au mai. E mea foi le sisila tātou malo. Wa taun toi sisila tūla whono lea, wa tūla whono lea. O lo te vai atu li poti lea mai. O li poti mai lea whaiva se launa sfu. E leo toi teu ina tūla whono lea. Mena e o hoi mea o la au whaasai. Le aisa ma me tūlanga o maruana ia wai e. Tau hoina se tila i. Ia no whionga su malu se tua tula mno ele. Pau la vea le whionga su palmia. Tula me lo whionga su palmia. Ia. Leisia nganga e whau la vea le sui ma le saunoanga ma malu. Ono leo tātou talanoa I se ripoti o le suliva ma le luasfuru. A le tula fono nei o le tula fono ma le tasiva ono sfuru. Ma o lo whaingoina fo I o le Arms Ordinance. O le nei vai tau. Ia wa tau fo I lele o le Act. O le toieli tūlanga le Ordinance. O lo tu fisili pia lo mafu fau. I se mafu anga wa lai o na lewa le nei tula fono ai le isi teu te unga. Mo le sili fia lau whionga le whongwhitalai ma le maro mauta. O lo iai bātou nei o lo awai I se vaenga leo le au whanawhana
a Samoa, o le Samoa Shooting Federation. O lo avea fo i disi o mātou masui i tau wā, i le tau vanga lea o whanawhana i le wā wha al malo, lea fo ina awa iatu i le tālonga le Pasifika, lea na maua i fo i le pide auro se tasi fo i o atali, ia Franco Caffarelli. O lea ua lauga mai nei le sui o no tūlanga, o te tau o na teu, le tū mau lava le sili lo mafufau. O le al mea na le whai ai se fulu tau sanga taluai. Le teimi na utusi mai ai le ofisa o leo, ma le malo, wha mole. E fia sui le tū la fono lea, wa whai ai ni teuteunga. Ono le mafuaanga, ina ia malu puipuia i lātou, o lo tango fia le la au malosi, i lalo ta longa. Lea laua minoi le nei whainga malo, ia whaatino le tūlanga le nā, ai o te talo atu. Whawhitai leo whaatino le teuteunga. Ono leua saunoa le sui, nā le tala noa. Ai morisi le fia o leua wai ai le teuteunga o lo whaatino nei le vaenga lea o le toi fuata ino le tūla fono. Le fo wata ua le tātou scanner, o le tātou container X-ray scanner le whaata lea. Ia masalo na o tau si le fia, le aso anafi, ia ona taunu mai ai le vaa, ma mai e le container lea, o lo iai lunga le X-ray container, scanner. Ia, o se nganga fo i whaali e tuai, le nganga whaafitai le mātou mutanga luenga. O ne le i whaingo fie, le taum whai au ina mai, o le nei whaata. Ia, mo mea tonu ai lo atu ngalu i ele mota, tūlanga o saunga le mbu, tūlanga o whala au, bala au whasaina. Ia, o le tala fia nā mo le mauta le so, ia lea na taunu mea nafi, o le nāwa tu i nātu le whasauranga, mo le sila fia fo i lea tunu. Ai meisa i la tau ia lo abai pea ia whala au whasaina. Ia, o lea wa iei lea o penga malosi lea. Ina ia te te tuai, ia ma wha tuputupula ia i pea le puipuinga o le tātua tunu mai la au, ia po la au malosi, ma whala au whasaina. Ia o le tali atu lea mo le sila fia le tātou Palemene. Ano, tau noi lau fionga sui Palemene. Ture mai lau fionga sui maru wha orsa no? Ia, lau fionga le whawhitalai whawhitai, lau fionga le sui Palemene. Tūlanga o le tūla whono lea ua e sao noa iai. Ua te tono a e tausanga o mawai ma te leo tausanga. E le ini me te le whape o tupu. A o le vai a tatou malo, a tatou vai tu loi suinga o tūlai me u whale to. Sui vo tūla whono. Ai anan le... Ei lau fionga le whawhitalai. Te ture mai lau fionga sui Palemene? Ia. O lea wala tonua lea na matou tustusi mai ai le sefulu tausanga taluai. A da sui le mea lea le sefulu tausanga taluai. E le tūlai mai mea nei o tupu mai te mine le te sauno ai. Te le whaalawelawe o a fia i fo i le dei ainga. Msalo le fo i si la fia e Samoa. Ono tūlanga le whao ngasi se o la umalosi. O tūlanga le tūla fono lo au bai ei ia la umalosi mi tūlanga whapena. O lai mai lalo le tūla fono. O le fo i wha wala bai tono le matanga luenga le nei. Ana mai ni la au malosi po ni whala au whasaina. I se awala whaana nā po se tūlanga whapena. Mati te ena. Au mea iau e sau noai. O le ai mai ala mea. O lo iai foi puipuinga a le matanga luenga o leo. O toi whapopotu lea lau fionga le whomwhitalai. Ma le awa tele. Alo, tai. Ia, masalo... Tau fionga le whomwhitalai. Ture mai lau fionga te te tu. Si whamamlama si vaenga lea. O le mea masani. I whainga malo ia so tuanai. A whai o lae le leili tu la whono. Le si mea le asui ai fua. Lona lua lau fionga le whomwhitalai. O mei o leo whanwhana. E ia whana leo whanwhana. Sao iai fo. E fitu a whana sa iai. E makiaku whaunga. A le mea le o ke makawinga. E maisa la tau e maua tupe, maua mea. E manga o ai whakawala ko whanga. E matua le mo mia. La e ia whana lau whanwhana. E tu se fitu whana nasa iai. Sa o whanga i fo. Le mea le, si e weri a mwing whamtalanga whape tonu le mautale nei. A whaia o si le fia,
e le sui Palemene le tula Fonotaga sui ai le tua e fai mai la man to le fai ai ta mai na e le o le nganga le e tali mai ai ia le o maua finangalo lo fionga te tu ngai Ponga fono. ia e se me Amol mole au fifa manatu le fionga sui lo sano. E se tu la fono. Man tu e fa tu la fono leo leo. Si le fia la fionga ka ko kan. Amnesty le fai. La o mai fanga sul kula fono kai fa kama ia el malo. Ma sui e lo tu la fono fana o mai tu. Wole man sui tu la fono le. La o e fe au la manos. E o sui e tu la fono mal fenga il processo e o nel fanga ma o pemika. Wole man sui tu la fono e se tu la fono. E hol tu la fono leo leo e fenga la tu fana ma fana fa tanga e sambo fana le fa tanga in. Man fa la. ia o mama mai lo fionga sui mal mai sa fata numero tas e se tu la for ia Ia la fionga le Fonotaga. mali se tu la mai no fionga Ia le ai ta te leo tus lima i tono mota. Ia le o sa no foi le sui mai le pa. Ia pe se le nganga le batu ai se whamatalanga. Le ai o le sa watu sa wala o tala o no le o whalavelave sa tupu le nei ainga e a fia i la o malosi. Ai e alo wa utali tuunga. Ia. Ana wha sa o le tato tu la fono lea na ua amata no tusi mai le Samoa Shooting Federation. Ona o la tau nei o lo whengai pia ma la o malosi. O lo le leilea o ino i la tau le whaongaina mali te uina. O la tau fo e vava ai le tu la fono. Ina iusta ia ma le leilea lunga o le whaatidongo le tu la fono. Lea na matou tau mawhai i lava o vātu se fulu tau sanga talu ai. E tusi mai se i wha mole sila i fo le tu la fono. O le nganga lea la ufiong e le se nganga peona saunoa le. maua le finangalo lo Sui fionga mai sui le pa. pa Le i le wha pena ni manatu nei tai au o le ai matango fia le wha soa le Palemene. Ia ai mor sila fia. O lea o sui tu la fono o le wanga i ai le fionga le minsta ma le law reform. Ia ina ia teu uma tulanga ia. ia alo aftai ia lo fionga sui mamalu tono le wa talnoina le tulanga mau manino foi se ia mai fana male tatu tau Lau fionga le Fonotaga whaftaia. Wai e alana tele istala nei tu malo langa o meo lewa tupu mai. Langa o soifua lewa mai mau. Ai awhai e whaamuta mai lau fionga. ia Le whanono leo nei tu malo. la fu fa nga yol tatu la fono Ia, o le ngangana e lau fionga le Fonotaga. Tā ua langa e o leu tatou ai o leu moni mau fu el mautane. Le na la o mai pusa whana e le mau atu. Lau fionga le Fonotaga. ia se tu la mela fionga minsta Masalo anga whape anga i tonu lau fionga Fonotaga i le sui i le li potisa o ale au mai. O le kama whai e whai mai se format le o lako annual report. O pau anga le mea le i a whamangi ngoi mea uma ale ua oi whanga. Sa ko kausoso mai kokong. Ko mai kokong le mea le a wakoi le whau kua ngā le. ia vale la fionga minsta la ngale ta o le lipoti o le arms ordinance le tono le lipoti o e manatu la fionga sui malu ia le wa lava ma to e sa nga le fu fa mau le fionga minsta ia malanga i ruma ai so se ia mafana male o Lau fionga le Fonotaga. E lau fionga le minsta o ngā se whai tau wale li poti e o mai. E te tūla i whae e sau pong saha se alofa ia se whai whae le tatou mea. Ia, lau e fionga le Fonotaga. Le ala lea o lau tau mwhai atu. Le hanga o mea o le tupu mai. Le o tatou wa ai mei o tupu mai le vai aso lente nei. O whio ai tatou atu no uma whanai tono tawa. Pei ni medkedi hoi lea o la tūla i mai tono tatou atu no. Ia, pe o le nganga leo le se manato nei tu malo, manu e tele le Fonotaga. alo sa no ia tu le mai sui le pato i tu pa i ruma Ia, whaaftai fionga Fonotaga mo le avanoa. Ia te lofu e o leo ua umana sau noa nisi o suir mota. Ia, mo le foi le nganga whaaftai. I lau fionga e mo se foi whai lau tusi o mota ma le au whainga luenga e tu sai foi ma le palenga au o le mota nei. Ia, te lola ale to e sfam talanga i pa ia masa si o tatu atu nuu.
o le ua uma na sau noa I tai au tuanai. Ia e o le a tau whai atu se motunga awha le nei tu malo a le ipata I tu pa ilunga. Ia tu sai foi mali poti ua luma mea le lau o le palemene nei. O le ua manino sau noanga o nisi o sui malu o le mota. Te loa foi o nisi o mata upu sa tau mwhai foi e watuai se whamtalanga le nei tu malo. Ia e wile o le ale toi o iai se tele o se whamtalanga. Tūlanga ia I li poti o le toi fuataina I tūlanga ia le I le kako I kula fongo lea mo meo au penga. Le ua telen whaasoa iai le mota. Ia mai se foi o le tanga luenga o whaamasinonga. Ia o le atau whai lava e o sa o lava se manatu. I whautuanga ai mai se o tali al malo. Ia le tanga luenga o whaamasinonga. Nau fionga e mo moli le nganga whaafitai le minsta. Ia mai se foi le restaura ma le pa ia o le uwhainga luenga. Se foi mo malu le whaamasinonga. Ia tu sai foi ma li poti ma tūlanga ua mai ea na au mai li poti. Ia mai se foi o le ua lau li liu el komiti. Ia ma au mai loa lato whautuanga. O lau vai atu ai whautuanga el komiti. Ia pe lua whautuanga ia au mai. O le tūlanga foi whautuanga mua le process. Tūlanga whale leia I le li poti mai al matanga luenga. Ia e tusai ma lato ngā luenga whaatino. Ina ia manino el komiti. Ia me se foi o le mota nei. Ia tūlanga foi le whai le fuatanga. Po anga I luma le lei o le whaatinonga o ngā luenga. Ia po tū mauvo. Ia po ua tau se ela I tititua. Nara ua umana o maitali le malo. Ai le whautuanga lua. O lea e ta uai a tūlanga le il tātou sa vali. Tūlanga foi le whaatupula ia msi itia. Le tu inatu sa vali tua. O lo ia e le tūlanga foi le. Whaupunga o le whautuanga. Le malama anga I le au nanga le mtanga luenga o lo whaatino. Ta ua tele le vaenga muli ale o le whautuanga. Ua nga iai se manatu o le nei tu malo. Ona e iai fo I tūlanga whapea o lo a fia tele ai le toa tele o le atunu. Ma iai fo I so utaritonunga ma so whataua. O lo a fia le tele fo I o ainga. Ai maisi o le au whainga luenga. Ona o le lava o le silafia ma le malama o le tātou atunu. I processes ia e whaatino e le mtanga luenga. O le tūlanga le o lo iai, ua tele na tumu le malo le atunu I. Ona o le tūlanga ele o atu atoa le lātou malama. E ai nisi o tūlanga ua iai le whaiunga le whaamasinonga. Ai o lo o whapena lava na ngā solo mai le malo le atunu. A mai se anisi o I tū, e le I whaamanu iai nei whaamasinonga. Ma tau ma whai nisi o tūlanga, e whai atu le au whainga luenga. Ia whai asu se tu sta ofi. I lea mata upu ale wa taatia le whai unga le whaamasinonga. E le aise si sili atu I le whai unga ma le tūlafono. A le tūlanga lai la u tau mai tau. Ona ei fui a fianga. O le matua inga mtau whapea. I o te o lava I le ofisa am whataltana noa. Ai e ei tūlanga fo I le Pio se nganga alofa le au whainga luenga. Ona o se a luatu tae au, whātaua nau te mana o mele tusi taofi mele, taofi mele. Ia wha manino atu le au whainga luenga, o te nofo ai fafo, se ia mele tusi. E peila o tūlanga le au tau, I sa umai tau. Ue ile nganga fo ile le alofa, o le au whainga luenga. I toi ngā tūlanga ia compassionate ground fu ile lua o no lea la anofo le aso atua tangata ni. Ai ua lewe wa ai ile tūlafono ma le tūlanga whai unga lo iai. Ia mai ai fui tūlanga o tūlai nu itua tonu nu.
tonu au lotu, o na ua aluatu se tusi whapea. Ia mātua fo i te leo na i o tātonu. E arua kulo se kusi mai le office of Whamasingonga, i o pe fo leo le a whalpuipui. Ua o i se kulanga ure maukongu. Whapea o leo polo inga. A mea o i o le a kula i luma Whamasingonga. O la ngonga ia. Ma o kulanga fo i e o kalkalangoa mai a kere o ngiskaka. E pi e whaapo pole inga ai. Le loko o ngā kulanga whapea. Ai a mangingo a masawa vali ala o kulafo. O kei loa o re sosoangi fo i lea ngai kalkongu uma. A inga miso i ku malo. Le kalila le malo le au mai. I le whaukuanga luanga. Ia o tahua le tūlanga lea. E whaatino o ngā si tia to mai. Anga waa le au whainga luenga i tūla fono. Whainga whaavai o lo lima taitai nai whaatinonga o nanga. Tahua le tali lea. Si ikia le au nganga le au whainga luenga. E le ai se kūlanga e whaakauanga vale le au whainga luenga. Le poko marka mai o lo iai. Ai e iai ngai mafuanga ngā o lo kula i mai kūlanga ia. O ngā lima kai inga se se ai la ia lea o e o lo o mai. O e fo i le vaenga o le kali. O lo whaatino whaalau i loa, public awareness. I le atunu. Ina ia lava lo latu si la fia malama lama. I la asanga o tau alumanga whaafaamasinonga. Court processes. E la lo tantonunga. A tātou tau mawhai lawa tau ave, le manu lau tīlea. O le a tau mawhai fo i lai whai tia le tumu mai. O le malu le atunu i le maotra whaamasinonga. A malama lama, i o te loa fo i o le a tele, nisi o tali. E wa o isi o mai ai i e o mai ai le o malama lama. Ngau mai la ia whaakaua ngau kulanga. Arai ka akia kulafo. Ia ua pefore le ua pressure lau whainga luenga. E kau mawhai, ia satisfy. Ia whaakingo whaamalie. Le mea o lo ngā soro mai ai. Ia kau mawhai lako ia whaamangingo akiri. O le kulafongo, o le whaiunga. Ia makulanga whapenga. Ai meisi o le process le whaakingo le lako ngā luenga. E le ngaka i whangua. Wai fui me whapenga. Meisi a me ia evakuai se polo inga le skala po whamasingonga. Ia i me ia o ke ungo i maliu a fio ele. Ia o lai se whaiunga e pule se sao le ai. Ia le ua saukanga ka e pule le sao le se piko vau. Ia le usau e vakul polo inga e ka ofi. Ia le a kele a iari ngā luenga le uwhainga luenga ngau ka rofa ila ia. Kere ngisi ngā luenga ka ua e atendi ai. Ia mwisi o whamasingonga lo. Ia lo ka mawhai ai e whamangingo kulanga ia. Ma e lango inga ngei ku malo. Whakaungu inga peo kako whaalau i roa ia i kua le malu le akungu. Ia mangingo i kulanga ia. E se le whaiunga e se me ka o le apili po le karsanga ko ilo. Se ilonga u whai mai le whaiunga o karsanga ko ilo. Whako asu ilo se whaiunga pia whapeo whaale au ngā inga whaiunga mua. Ai le whapeo le wai e whaiunga mua. Ia le pe o mai e ka mo whai aku le ofisa. Whai le mere manga wai. Ai u ka kia le whaiunga ma kulanga ia. Pela o ngai kulanga ngai lango ingai le. Whaukuanga ai maisi o leo mangingo le kari el kako malo. Ia inga ia. Anga ikua kako public awareness. Whaalau i loa. O kei loa le afsoso ankele lea. I le ngaruenga whika o lo ngafa ngei. Male kako mukanga luenga. Sunga le skala e maisi o sui le skala ma le ma AVSS o alom whangau o le kako aku. O lo ngā lue kongi i. Ka ki malama fo i kulanga lea. Ia. O le waku ka ngaka ma o pressure aku lau whainga ruenga. Ia whai ia whaamalie me ngā o mai. Ia o ka alo whaila ia. E ui i le au sia. Kulanga o kulafong. Ia u kaum whai ai whaise mea fo i lele. Ia ngā ruaku reo ka ngaka e marikusi. Ia u whaavevese au loku mungu. O ku whai ai. O le si kulanga. E mua o kusi i kuaringu. O ka ngaka o le address e kusi. E ngā kere i mawari kusi. Sa kaum wha mua i. Ie o lo address e kusi.
ia nga whapenga nga whasafua. Ia, o le alei se me whaere le ai fua ia ngisio o whalakonga au loku. Ai mesi o ruhu. A whai o kanga kore address e awesa o kanga ngai o langa ia rea ka whai oi. A pio ngai vaenga uma ia ua kulai mai ma o mea o loo kukupu. O ngol le mangingo o le malu si o kako aku i process ia ma kauarumanga ia. Ia wha masingonga. Ia mai mo le koe le nganga whaftai le Mingska. Ia me se foi o le skala ma sui le skala ma le malu le wha masingonga. Ia lako au nganga. Ia re o se mea e whaingofie le wha maria inga uma. Ia o le malu le aku. Pau lava le kalikongunga ngai ku malo. O la au penga malos. O le muri ka ia o kako kula fongo. O le pasi aku kongu mau ka ngai. Ia ngā vaenga uma. Wa wai foi meu kupu. A wa vakul fai unga fa masingonga. Ia pe wa ngai le ofisa leo. E fai mai le ofisa leo se mea. Inga ia kam fai ka ofi ai le polo inga fa masingonga wa vaku. Ia fa kai o le fo ke lo na usi le fia foi malu. Ia le la kum ka fai oi. Fa mo la ko polo inga fa masingonga. Por fai unga fa masingonga. Ia la ka kia ngi si oi ku ranga le e pe fa pengale le nganga foi le ia ole aku pressure ngai le se fai mai se me fa maria me le makiro ko ala u mo ka kia se polo inga malu ale fa masingonga o vaenga uma ia ua fala u kele ko is fa mkalang o nga e nga ai i le fa puanga le komiki ma le o mangingo aku le kali ale ka ko malo ia mai lango inga fo ngai ku malo ia si la fia ma mangingo malam le malu si ka ko aku e ia kal kong a malam o le a kauku kia le kumu le malu le ku i wala u mangingo pe ka ke aku ia o la u ia fa iu pe ka ke aku ia o la u polo inga se longa la u uma fa kingo ia fa masingo ia ko sui do se si fa iu pe fa pe o kulanga nga o ka urmanga o ia e pe yo se Whamkalanga ngā mo se kualalo, ia mo le koele ngā whafkai komiki mo li poki, ia mo se whaika ko whainga malo, ia mo kari mungingo, ia o se mga kure a whakaua, ia ringei ku malo, manguia whongkanga, whaftai. Ai, ia, tula mai sui o sālenga, numero tas. Whaftai mo lewa noe, no whionga whongtalai. Mo lina ngā whaftai le, Whionga le minsta male, ta ngā ruenga whamasinonga, wa fore li poti whaitausanga, ta pena ina. Lea sa lau le wina la whionga te teifono, mo lang komiti. Whaftai whapitoa i le te teifono, ma le komiti mamalu, mo le lau le wina le nei li poti whaitausanga. Whaftai whapitoa ona o whautuanga, wa vai atu fo iei whautuanga, le matang o fio whautuanga o tuina mai. Ia aina le tasi a se whautuanga o te whia ngai ai o se soani atu. O le whautuanga lona lua le komiti ina ia sila i vaenga si tia i o unanga a le ofisa e peon whaatino ni a onga i to mai o anga waa o lau whainga ruenga. O manino le talia le malo whaftai fo i lo si sila mamau. Ai o se tu alalo i lawa whionga i le minista. Toi si sila i fo lava i tātou whaamsino le whaamsinonga o whanuma swafa. O loo mātou mai tau o loo le lei. Nei se meo whale tonu. Ai i le mai tau atu le tele au tamali o loo no fo ia no fo whaamsinonga whaamsino le whaamsinonga o whanuma swafa. O nei tamali i lava sa ngā lulu e tono mtanga luenga wa lava le tomai, wa lava le anga waa, wa iei le poto masani. Ai taua i le ne isu ngā whono le na utai le universite. Lea sa whaatino ai se pepa tau a mata ino le tau whaamamu maino tū la whono. O le manaya i o le taimi sa ina ua li taia se tasi o tamale i tulou, le sa whaima whamsina sili. Whionga ia tia vasue.
Sa ia veina le pepa inga Utari University. Sa te lea se tā ua o lea taimi. O e na onga i lea taimi o lo iai whamasino o lo alala i no fōr whamasino o whanuma suafu. Sa i lalo le masenga lea pe sa o ina ni tamari. O le tā ua o le mau o le neisu ngā whono. O le toi sa saa mai o to mai, ma le sila fia, ma le iloa, o fionga i whamasino wali tai atulo. E toi tapu e ei ia whamasino fau. Po e fo i nau e fia au auna i lea fo i tūlanga whamasino. O le tua lalo, pele ma whai ona toi whaalau tele le au aunga lea. Wana le tasia le pepalai awenga utana le pepa selau. Ai manai ia pe ato e tala atu i tua pe o le fautuanga. O le ato e si itia, o le awhaatio ne o onga, e si itia i tomai. Ai pele mawhai. Ona toi tala atu i tua nisi pepa se lua posto. E toi tapu e eil tomai, e le vaai mawalaro se isi tamali o lo nofu no fo whamsinongo. Ona o le tā ua fo o lato, o lo mawale tomai, o le anga vaa, ia ma le poto masani. A o le toi whaalau te le ina i nisi matawha i oi ele i iau i eise silafia. O le tūlanga tonua le nā tuatu ele tu alalo. Le o whionga tamai minista e tawala i le mtangaruenga waong. Ina ia mawhai ona whaalau te le vaenga. A wā si sila iai. Ia o le telefon nai tamari i lei resi tala nei taimi. Ia o iai fwoi tomai maa waa e mwhai ona whai ma whamasino. Ai whalau te le tuari tūlanga lea. Ia pēna o le paula na o se tualala. Ma se visoso ni atu lau whionga le minsta ma le mtanga ruenga whamasino. Ina ia toe sila mamao ni e toe whakoponi sina i pepa se rua pētoro. Ia ai toi anga ia tuai la tau sa iei mua. Whaaftai lo whionga le whangwhitalai. Mule awanua. Na li ela o whionga se i langalenga e sao noa tamai minsta. O rale sa o lau sao noang. Na whionga tamai tai minsta. Ia whawhitai. Leo atu e whasao mai le sao noanga lau whionga sui mat. Ia o leo mai tau atu o leo mai sui tu le mai lau whionga te telefono. Tal fui tau fui inisi o mtau salanga. Ma lo whaftai lo whionga whangwhitalai mo le avanor komiti e tari fwai tau wai. Nisi fwoi o whinangalo whaalia e tusai o li pote lua. Sa whaalia e whinangalo le Palemene. O ila tau na whaali whinangalo ia e winga i li poti. E winga tō mua se isi o le mato komiti. Ia leo whai whasaonga leo whionga le whangwhitalai. O ne melea. O le a ulea whea e whinangalo na whaalia se isi o lau komiti. O na sai mai kako komiti se e watu whatanga ngā sui te whono mare ngā whaaloalo. Tātou ia tū la whono tū mau. O le whinangalo a la tau e sifo na mai tau wina ai le tala noa ngā i le sao noa ngā i tō whia ino o le whaamsino o fau o le whaamsino ngā whanuma suafa. Sa o le le whinangalo le vaitai mitonu lea na whai e le whinangalo. Ina ia tō whia ni alii tamai tai o le whaamsino ngā. E whaatino ina na ngā luenga lea o lo manino le lei tono le li poti lea. O le isi tūlanga sa sao noa i eile suyo ala tau e sifo i lalo ale li poti al mtanga luenga o whaamsinonga. O se talo sanga e ave le malo pere mwhaina to e si tia le tau sanga. E wha malo loa i le whaamsino mai on tiu te mai le ono sfuru waluanga i le fitu sfuru. I am salo leo whaafonga le minstari tūlanga lea. E uia o lea fo i e leo a tōna tū mai tono le li poti. Ia e manatu. Ia o la ata oto atu le minsta ma se tūlafono tau whaofi. E whasuia i aile matua le soifua a vea ai ma whaamsino le whaamsinonga. O na o mai leo le saunoanga i le tūlanga tau le Samoa Law Reform a le sui lava leo le ala tau a sifo. Ia i le iloina o tūlafono winga i au penga i le tūlafono a whaiva se lau on sfuru. Manatu o le vai liu lea o lea ua tele i aife lafo inga o mautou whinangalo i le aso le nei. Ia ona o le ano liwa le li poti malona tausanga na tu ina mai komiti. Ia e manatu. Ia o lea ua fōu mai se tūlafono toi teu wai le vaenga lea. O le a leo ola i eise tari. Ona leo tāpena mai le minsta e ou le tūlafono ina ia mai luma o le tātou Palemene.
o mori ai whaftai lea fo tūlanga au mautinoa lau tā pena tūlafono. Mo le toe wha atoa ina o le tūlafono lea au penga whiu se lau onu sifuru. O le isi sui sa sau no le maota o le sui sifono mai i whale la tai ma samtau ia sa toe au mai e lona finangalo winga le komisi o le toe fota ina o tūlafono ina ia mo o mia ni por kalame fo nei e wha lau tele ai le sila fia ma le tomai o i la tau o lo o ngā lulue i le komisi ne le toi fuata ino tu la fono sa o le leile fina ngalo o lo a vatu ai fo i le fautuanga. Matua mana o mia ni websites fo i le ina ia mauai le ato toa i la tau ai meise o lo ia ma le au fai ngā luenga. Ina ia wha lau tele ai lo la tau sila fia. Ai mana o mia la le tino i tupe ma fai ai o tātou o. E apo mai liko websites ia, ina ia maua le ato toa o le sila fia o le au fai ngā luenga. E le ngata la o le komisi o le toi fota inga o tūlafono. Ai manatu foi, e whapea foi lo ofisa o tātou lo ia sili. O lo iai foi se nau ta inga whapea. O na o mai le leisi tu le vaenga lava le o komisi o fota inga sa tala noa ma a mai edifina ngalo sui mamalo sa matau fale la tai. Ia i le tua leo skorsipi. Salo le fau maota nei tūlanga leo lo au mai pei tono li poti nei. E vāsanga le eile li poti nei o le toi fuata ina o tūlafono. Ia ma le ofisa fo i le lo ia sili. O le whaiti tia o lo ia o lo ngā lulue i le mata ngā luenga. Ia i le nā tia o na whainga whawai a le malo ia a fo i mai leo o maua le whailonga lo ia. Ia au na tuli le pānu fo le lua tausanga. Ma o le tūlea na o iel su e ngal komiti. O le mafua anga lea e fōringa loa e uma le lua tausanga lea e whaatino le pānu lea. A matalona toi tilo lo ia inisi matanga luenga le malo e anga iai. Ma o le mafua anga tonu lea laina whaapel to ai titia. Le tuu i titia. O lo ia e ngā lulua i matanga luenga lea. E uio lea. Lea ua watu ia il fautuanga malosi al komiti le tūlanga lea o nai manu i le whaatupla ia o ngā ruenga a le komisi o toi fuata inga o tūlafono le tātou atunu. O na o mai lea o le saunuanga sui i mo meo fo mek fo nei whaatino ai li poti whaat tausanga ia po KPIs sa o le lele fina ngalo sui e o le ala fulu nartu watu ia e mātou fautuanga nga ile matanga luenga ina ia a mai manino lava le vaenga le fai ngofia fo il komiti o na mai tawina o a vaenga na fuafua e ausia o a vaenga wa ausia o a fo i vaenga e lei ausia le fatino ina o le au nanga i tutonu o le tausanga whare tupe. Sau noa fo i le sui e winga i mo meo o le backlog fo lelo i eile matanga luenga ia e pela vono o fai atu. E le overlap le tala noa komiti nei i tausanga o le lipoti. Ai o tūlanga na o mato mai tauina. O lo wa iel suinga wa tele lavar suinga wa le o to iain tato ngā luenga tu ua o na iai. Se e marisau no anga sui mamalu o samtau fale la tai, whaafsiringia whaamasino na whaamalo lo lo a mai ai lalo le lipoti. Ia o le tali manino o le mato komiti. Wha maruru watu e le au i eile mātou suenga pē na wha pē i o na whaile finangalo i a li i wha masino. Ua mai ana whaile whai ungar komisio le wha masinonga. Ua ngata fo la ina le mātou tala. Noa mātou te le au awina se mafua anga au tū. E li o fo i mātou i tamali i wā whaina. Paula mātou tali ua whaile finangalo le komisio le wha masinonga. Wha malo lo ai a li i wha masino ia. Se mai le tai o le tuangai. Sa sauno al komisio toi fota ina tu la fono se fulu maleono tausanga taluai na whaatuina ai le tutino lea. Ia ona sauno a fole le whaataua o tūmanga nuu tonu o le tu la fono. Ia o lo sauno a se tu la masalo lo sauno se tu la fono fo lele ina ia mai o io ma ia matua i matala mai ai o le tu la fono lea o tūmanga nuu. E ue lea sa saunoa fo le ono lua se lau ono sifuru ma le iwa tu la fono o toe teuina. Ma wha fo ei le atunu ia o lo wha pēnā lava na tau ai le komisi nei o tu la fono toe fuata ina. Ona o mai lea i le tūlanga na saunoa i ei le tai o le tuangai.
o lo le vaenga iwa o le lipoti lea o le whaamsinonga na ia tā uai. Ono sifuru ma le tolu lau whainga luenga. Sa interview ma sue ina e whauringa mai e whainga luenga i le tānga luenga o le whaamsinonga. Ai ese le mea o lai whainga luenga ai. Mo le whaaminonga le vaenga lea e le ai e le o tupu le mea na. O te tonu o le lipoti o lo whaurutala ino le ilo ina whaatula nganga o le matanga luenga. E ono la vaenga po isus na maua i te tonu o toi whaatula nganga o le matanga luenga. E le puresili na iai. O lo iai la ma le vaenga lua le whapea mai ono sifuru ma le tolu o se lau fits furu lau whainga luenga. O ina toi whai elfe tuuna inga ele le management po fe toi fe tuuna iai le ono tolu lea. A le mea sili ona tāua. O tangata whainga luenga na su e le matanga luenga o whaamsinonga ina ia au mai e whainga luenga i tono na tanga luenga lea lavana tupu. Internally. O la lo koe reshuffle la tau i to tonu o le matanga luenga. Al sa unuanga lea na maa watu whapea whaasalalau awa noe whauringa whainga luenga le ofisa whaamsinonga ese le me whainga luenga ele sa. Leo tali manino atu tūlanga lea o lo whaatino lava ngā luenga ale puresiri ma le matanga luenga e toi whetutu na le ata mamai. A whai e saule na apalai mai a vatu o lo iai le kesi e le lei e well equipped ma ave ielo na ata mai ia o le nā lava. Sa lo lau nā le tau nua e mea fau le len sau nua tai o le tuanga i o common sense. Fitau le lei ala fitu na inga o le ono toru lea i tonu ana matanga luenga. Ia ona use e mai le nisi sui sa whaali o lato finangalo e pei fo i o le sui o sa whata numeritasi i o le lui tau le to i titi o le au whainga luenga pe le o le mea lea tuai ai o na whaatino ia ngā luenga le whaamisnonga. Ia o le tūlanga lava le nā e pe ono whai atu. Ia ono li poti luo o ta siva luo o lua furu. A ua o mai tauina mamate o mai tauina le te leo suinga leo iai. Ua leo toe iai ni whaamsinonga tu ua wa iai o lo wa nga ima ia. Ia ma ua whaasolo o lau tūlanga le le tūlanga lea. Ile o mai ai le toi fota ino tūla fono ia o lea fau o tali manino tu sari finangalo whaalia i au penga ta siva o o tūla fono. Ia wa ave ei finangalo lea tunu ma o ta pena mai iai. Ia rem tanga luenga fito i tonu iai le tūla fono. Ale pata i tu pai lunga. Ia o lo ave finangalo i fautuanga e lua. O le process e whaatitau le ofisa o whaamisnonga. Pe lavana o whai atu. O le lipoti e lu ota siva lu olua furu. A o mai tauina le tausanga te nei. O lau whaanga solo le process lea le ofisa o whaamisnonga. Sa valia o tatou afio anga whaamala malama le leita iala. Ma se vaenga fo i o te mai tauina. Ua matua te lelo ngā mo le tatou atunu. E au noa ma le toe fe omi ia i o le tatou whale le ila. I mata upu tau whaauwhi ma le whaamsinonga. Ia whai ur sau noanga le sui o le pata i tu pai lunga le mata upu tau sa vali po le newspaper le malo. Ioi, vaenga tonu a ngā o le ta oto e le whautuanga le komiti. Ina ia whao ngā o tatou whono whaavai. Ma whaina tu ina tu ia le sa vali po le newspaper. E whaai ti ai fo ia fio anga le malanga mai nei a pia. Tau ngatāle so i fuanga i pāse se ai mai se ai. E ia fio anga matua ma si i male po le mamalu ali i mwhai pule. Ai manatu o le whao ngā o tatou whono whaavai ai tu whaatu ele newspaper le al tatou malo. Te le i o le taimi e whaasauina. Ma tūlanga uma whapena a o lea fo i u whaatino. Mato mai tauina fo i o ilo whono whaavai. O lo iai fo i newspaper le tūlanga lea o le ala fo leo te tau atu o le whautuanga le komiti. Ia e manatu fo i le fo whaatino le matanga ruenga. Ia manatu o na o le pau i o sui sa whaali o lato finangalo. O moritele atu ala whaatai sui mamadu. Sa whaali o lato finangalo. Mali ala o whionga le te fono. Se tu lai meri sui o. Sa e sa noa li pot. Ia, lau whionga whonwhatalai e sim tā ua. Pawhitai lau whionga le te fono i le manino ma leo ili mai ngā o le hao te lenga o manato le fono. A e sim tā ua le na misi le manato sa whaalia le nei tu malo. Le ewa e tā ua le si iti o tausanga o whamasino le ono malu le fitu sifuru. Ale au ngā atoana matuele manatu ona o lea e mawalunga le tausanga li taia o whamasino. Pe le wala ngā tau ona silsile al malo si itia ia le tausanga li taia le au whainga luenga al malo
mai le 5 i le 6 tausaga e whaapopoane i lau whaasoa, whaafetai. Tula mero fionga te Fionga, whawhitalai mo whaasawina o taimi. Mo whaasawina la fionga te fose, tula mesio le pata i tupa ero. Ia, whaafetai ro manino le tali a le taitai fono le komiti, whaafetai tele lava. O le tūlanga fura sa vali, pio le winga o le mea sa tau whetu ai, wale mai le whautuanga. Ia si itia le hau whao sa vali anga i tua, pea anga i pea la i komiti, foi le ai tu malo. Ia pea avi punu, a peo le anganga ngā vatu wai le tūlanga le i sa vali. Wau kama foi sa vali, ia kele a me kau wha masingonga. Ai iai u kou marka ko awareness lea, wha isi ngā charge foi le processes. Iai le iunga, ia whapea, e aru whai le apiri, peo ngai mea foi ia awea e kako kangaka, ia re ngaka wa aile aso rolang wha masingonga. Koi whai kau e foi le process, inga ia kau reo mai ai ngu kua, kau kapasesi. Ai ngai charge whapea ngā, e wha mangingo ai ia kulanga ia, maranga wha loalu, whaftai. Tula mero fionga te fo? Ia, malo whaftai. Ia ole a whaso solo tu pea tali al komite tu sai fo yo whinangalon toi la ngā. O le whinangalo ala tau si sifo, o leo ma watu lo whinangalo ona ele li whai tangata whai ngaluenga le malo. Ono manatu lea, ia e selan ta ngaluenga e sa wai le tali ni nā. Leana e ta uai ma e sa unua i le siitia ma i le 5 tausanga. Ia anga i se isi tausanga e whinangalo iai. Ai ole matanga luenga ia office of farms nonga o le watu iai le tali lea le ta oto i le ono valu i le taimili nei a o lo finangalo o le maua te fōringa mai o tangata whainga luenga le malo salola le pisa si ma le minstai o le matanga luenga le maua tua i le tali ai le finangalo to e whaalia o ale i pata i tū pailunga e uinga i le au whai o sa vali i e wha maruru atu. Masalo le vaenga nai fito i tonu ai lato o le e publishinga le tato sa vali po le ale telo le sa vali ai e fafa. A le processa lato ia o le ua mata ona mata o mai tauina o whaatino le office of farms no maso whanua maswafa. E pe o le tūlanga na o le uto e whaamanino o tuai le tūlanga lea. Ai mo mori te lea tu whaamalo i whinangalo fo ina whaalia o le maota e tūsai fo i o li poti e lua a le nei fo i a komiti i e whaamalo mo le fisilingia o le komiti. Ia mo le atu fa malo komite tu sai fo tato nga luenga o taualo ia fa malo fa ftai fo lo fionga le fonftalai tu sola vano tu ina mai e tali fo tauel komite ni se fo fina ngalo na fa ali le mota ia manuia le fontanga le tato Palemene ne yaso manuia le atu no fa fonga mai Alo, sa no lo fionga le te fono to no le fo manino ia fina ngalo fo sa fa alia tu sola le poti ia malo fa ftai. Tula mela fionga minsta, wa fo inisio, tai tatu malo, fa mama matiri. Ia, e whaftai atu lau fionga fon whitalai mo le avanoa. O te whatalo fon whawhelo e atu le malo le mota, fio lau fionga le fon whitalai, lau fionga te mai tai Palemene, lau fionga tui Palemene, sau wha inga fionga minsta ka peneta, wha pes minsta langolango. Ia fio fo i lau fionga tai o nai tū, sui tai. Ia whapea sui malu umo o nai tū o mota. Ia e whawhelo ia te fo i whaululunga mtanga luenga, whaalapu tonga tuma oti o le malo. Whapea lau sunga le whai lau tusi ma le official fono, o lo tautua ina le Palemene. Whatalo whatu le whawhongfonga tapu ai mai, le fionga leo malu le malo ma le masiofo, lau fionga le sui o le fono sui tō fia ma lau whaltua. Lau fionga le whamsinsili ma le malu whamsino o le whamasinonga. Whatalo whatu i le whafonga tapu ai mai e taitai e kālesia, whapela au whangaluenga tofi le atua o loo whanono manu a wase manuia o Samoa. Le whafonga tapu ai mai stato atunuu i on tūlanga whaalupe i Samoa nei, maso stafa la langi. O lo whapea na alala mpapa awai, ma lo soi fua, whaftai tapuai a o al whaiva lau Palemene. Awai e tatononga o whaiva e tapua ia ea e manuia. Ai le whaangaloina fo'i le whaafonga tapua i mai e sio i tu malo, whaasale le anga mua, sa le longa matafua. I le su o le au whaingaluenga tofi so se whai taulanga. I tono le tatu i tu malo. Le pa ia o tapa au sa le longa,
ai tainane le afio tau fasina ma lala matuatala ma le mamalu toi loto. Whaftai mo la au tau talo ma la au tau tapua enga. Ia, lau whionga whongfitalai. Fia whamauina le anganga al whaftai, le whionga le teitei whono ma sui umar komiti. Sa iloina le lipoti whatau sanga al mtanga luenga o whamasnunga ma tu umai ai whautuanga. E whatau eina le mtanga luenga whautuanga uma, e popo waira na au onanga mo le anga i luma. Lau whionga le whongfitalai. O loo whaau pēr po kalame wa o onga mo le au whainga luenga. O loo au fia i fōi fuafuanga mtanga luenga i tausanga taitasi. Ia na whaalau i loa mo le mamalu le atunuu. So se tū la whono mtanga luenga whaapea na au o mnanga mo le silafia e le mamalu le atunuu. O leo po fōi se lilo. O whaasalaunga fōi al mtanga luenga. O loo whaao ngā ele newspaper Savadi. O le mata upu leo whainga o kopi mo i tumalo po nuu alalwhangai taitasi. O loo iai lava lea i le ofisa o le Savadi po le tanga luenga Alpalmia ma le kapineta. Ai ua iai fōi le Ua iei fōi le isi au wala, ua tāpena ina mtanga luenga, mo le whaalau i loa ina o mta upu, tau le mtanga luenga. O le whaonga ina lea o le upenga te whailangi, e au wala atu le Facebook. O lea ua whaonga le Facebook page al mtanga luenga, e whaasalau ai tātou Savadi le masina ma le masina. A tonu o se au wala le leilea, mo le mamalu, pa ia ma le mamalu o le atunu, o lo o alalampa ao mai i whafo. O le anganga lawa o mtanga luenga, ina ia mawhai o na sile fia to tele o le atunu. Ai mai seo i la tau, e iaini a la tau so tanga, i mata upu ese, o lo o whaasalau atu le Savadi. Lau whionga le whongawhitalai. Se e uliwane le official komisi mal toi fuata inga o tu la fono Samoa. O le ave le whataua i whautuanga al komiti. E fi whamauina fo i le anganga o le whaftai le whionga le taitei fono. Ma sui umo al komiti sa ilo le nare li poti whaatau sanga whaapitoa i le komisi. O toi fuata inga o tula fono Samoa, ia le ngata i lea whapea fōi ana whantuanga satu in mai. Mo le silafia, o lo langolango ina le komisi o toi fuata inga o tula fono Samoa, whautuanga uma, e peon satu ina mai. Ma taiminei, o lo ngalulu e pēr tātou komisi o toi fuata inga o tula fono Samoa. Ini au wala tala whiangai, e whaatino ina ai, vaenga e peona whautua ina mai. O le taiminei, o lo whaawau ina pēr whiutanga inga ma le matanga luenga o tupe. Mo le whaatau ina wana laisene, mo penga ta whailangi e whaanga ina e le au whainga luenga. O awanoa whaaskot sipi, mo lo ia maalo mwhanau le tunu. O le mtawhaioi lea o lo whiangai ma le komisio ngā luenga le maalo. Ma o le fōi ua si tia awanoa skot sipi. Mo le tau aveina o le whaelonga lo ia. I le whaangasalo mai tau sanga ua mawae mai le lua se laulua fulo i le lua o lua tolu. Ena o le tasi le awanoa sa mawhai o na maua ina mai i le natanga luenga a pisa si po le pule ina ngā luenga le tatou malo. Ai, i le tausanga nei, ua whaamaunia mai, ua mai ei le awanoa skol sipi e tasi, lalo mai le matanga luenga o i mai le malo New Zealand. E lua mai le malo Australia, ma le lua ua whaatupeina le malo Samoa.
O le a o talano atu I manatu sa whaalia I tusa o le nei matanga luenga. Whaafitai atu I sui maru umol maota sa sau noi di poti. Matu ina mai fo ea la tau tu alalo mfautuanga E whaalei ai le au o nanga. Le ngata mtanga luenga o whaamsinonga, whaapea komisi o le toe fuata inga o to la fono. Whaafitai tele, taitai o le komiti, mo le taliina o nisi o manatu E pea na sa whaalia. Ai ono le tele o sui, sa sau noa I le Arms Ordinance. O lea wai ele manatu, tau ona watu sina whaamala pupu, E winga le tuai, ona whaatinoina o lea tulanga. Mo le silafia Palemene, o le lua afes fuluiva, sa amata ai ona whaangai oi, le toe lauriliu ina o tula fono Arms Ordinance po o tula fono I mea tau au penga. O le tulanga sa iai, o le lua afes fuluiva sa amata tau amata ai le whaangai o inga ma le whatino ina o le toe lauriliu ina o le tula fono. Ai tau nuu whaatasi, ma le taiala, mo le tula fono sa whaingoa ina o le toe whetu unai muni au. O le toe whetu unai o muni au, o le sa avelo I le whaamua mua a le ofisa o le komisi. O le tula fono lea, E pe ona silfia E le lai tu o le tatou Palemene nei. O le tūle sa o le tūlanga tonu lea sa to ilo nai pili E tolu ia sa o le mea sa to whatatia ai le whatinoina o le to ilo ina o le mta o tula fono tau au penga ai avelo le whaamua mua I ai. Lea la mo le silafia le mamalu o le Palemene I taimi nei. O lea ua maea o na whaatamilo le mtanga I ale komisi. I sawai o solo I polu masala fai. I le toe whaaua wina ma le toe whaatalanoa ina o le tula fono o au penga. Awal mea moni a tono E matua le tula fono o penga I nisi o tātou o lo sau whai nei. Ai peita iane o lea sa tau o fufuanga I le luafe suluiva. Ina ia toe ina. Ia ai peita iane foi. Sa iai mea sa lai ona toe taatia. Ai ave I le whaamua mua le komisi. O taimi nei la, o so o mai ia savai, o so o foi ia I nei, ia pia. E le whaatamilo sanga, I whaatalitala noanga le komisi. E winga le mata o pulea I le tula fono lea o au penga. O le taimi nei, o lo ua whiangai le komisi, ma le tusi aina, o lana li poti, a tonu o mai foi, I tono le Palemene. Ia, E paule o le mata upu sa o fia. Tala noa ina ua lava matutoe tali E taitai o le komiti. A wā ia mata upu po o fautuanga sa tu ina mai I sui o le Palemene. E whaafitai atu I sui malu umol maota sa sausau noa I li poti. Ma tu ina mai fo I la tautu alalo. Mo fautuanga E whaalei ai le au nanga mtanga luenga whaamisinonga. Whaapea le komisi o toi fuata inga o tula fono Samoa. Mo nisi o fautuanga. Ma tu alalo sa tu ina mai. A whaiua lea whea I tali E peo na tu ina atu. O lo so solo lava tali fautuanga sa tu ina mai. Ai e tatia mai. O le ato e tilo I enu tanga luenga ma le komisi. Mo le angai I luma. Whai uleo se whaamtalanga. I le moli atu o le whaftai tele whaululunga, whapea lau whaingaluenga, mtangaluenga, whamsinonga, whapea le komisi o le toi futa inga o tula fono Samoa, mō ngaluenga. Whapea le tautua ina o seo tatua o tunu umal malo,
i nā tausanga ua mawai e whito I tonu e aili po te whatausanga e peo na salau liwina nei Palemene. Ia whaftai tele lau whionga le whongwhitalai mōlo ua wanoa I Manuel Fono. Alo, sa noa e lau whionga le minsta, te roa lewa. Whafunga manino le pai al mauta, sa fo sa noa ngai nisi ta upu sa la ngai su mauro le Palemene. Alo, whaftai. Tu la mera whionga te fono mo lafu. O whionga le whongwhitalai, o te whātū le lafu. Na ia whamaonia le whono au li poti e lua, ale nei komiti pei o nei loiloina. Mua, pe Palemene lua o tolu, numela ivas furmale lima. Lua, pe Palemene lua o tolu, numela se lau limas fur, al whaloalo. Whalua, e le sui mamalu o whaleata numero tasi, ngā ngai whamaunga numero lua, wapea ia vasi ngano numero tasi. Siri pula whamaunia lafo o e whinangalo e sa unoma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ta pala whionga mista, whamstonga mo le lafo, tale malo. Lau whionga le whongwhitalai o te whātū le lafo. Ina ia whamaunia le whona wao tali le malo I whautuanga le komiti o tūla whonu tū mau, ma tā upu tau whainga pālota, tā sanga ma tō whinga whawai. Palua, le whionga mista o ta inga, mista a onga, wapea le sui malu a ana lofi numero tasi. Siri pula whamaunia le lafo, o e whinangalo e sa unoma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ono, e Palemene lua, o toru numero se lau lima sufitu, le poti al komiti o le vaenga tau le whawhiarai, pe Palemene lua toru, numero iwa sufulu, le poti whaltausanga al whalatonga whawai, tau whatungao a Samoa, mōr tausanga whaltupe lua tasi, lua, ono pupuitasi, pe Palemene lua toru, lua wha numero se lau, tari al malo pe Palemene lua toru, numero se lau lima sumalfitu. Tu le mero whionga le te whono le komiti o le vaenga tau le whawhiarai? O whionga le whongwhitalai, o te tulai atu mal whala o le tele, whaatū le lafo, na ia whautangia le whono au li poti le komiti o le vaenga tau le whawhiarai, o lo tuina atuai ana sai di ringa whautuanga, mai ngā whono mal whala o le tele lo whionga. Palua, sui mamalu le whanga whale ase la, a pēr sui mamalu o ana lofi numero tasi. Siri pula whamaunia le lafo e whinangaro e sa unoma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ta pala whionga minsta sui fua maloroina? Lau whionga le whongwhitalai, o te whātū le lafo ina ia whautangia le whono awao, tali le malo e whātau I whautuanga al komiti o le vaenga tau le whawhiaroa. Whalua, e minsta o leo ma tine mu whapefo I le minsta o whaalaptonga o tātou malo. Siri pula whamaunia lafo e whinangalo e sa unoma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ia, leo mai e ia na whautangia pa i o tātou maota ia li poti pe na whaalia ia ma o le awanone o tasi suiru maota fia sa saunoa. Ia maka mea kuelgi iku. Ia tulai mai a suisiumu, ma ia whalata tolu, tulai mai suisiumu. Whitai, no whionga le. O whitalai, ia e whatuloat fwoi le maununga le maota. Ia na tūlanga whaadu peripena, ia mesi fwoi o le whawhonga mai a Samoa. Ia lo whionga o te manatua I lo whinangalo I tatu teimi o waitua wawe. Wala o sao lava I se lipoti, le lipoti lo whionga la le anga I tua po luma. La o le lipoti nei, whatau ina tele nei lipoti. Molo tula iatu o te momoli alfa whatai. Ia o hote te whono ma la tū fwoi na saunia lipoti. O nei lo ua te tonua o le mea tāua nei, e le ngata I le Palemene nei,
ia e awala tuai ia fautuanga ia o tatu tu malo. Ole tu tau lo mai el committee o tulanga le fa mai no toto. Ole fai tau a fai lo fa mau mai le tau sanga le ngase na fa matoto fa mau wina on sumal fa tau sang fa tu pele lu olo tasi lu olo lu lau fioga te mole toale fa tai le fioga le limista tu sai foi ole to fa mau nae ile matango fie foi o tatu fa le fou lo fa tino inele a luega le aftai foi le li pule o lo fa fe ngai foi mal nei au naga ta ua tele mo le tru o lo fiong o le tu laga le si tia pe o la to wa fia i ni ngase sa alu le mato si singa committee o tupe pe maua ile tatu alo togale sa mai tau ina le mata lasi mal mata o fie fo io le fa le fo le o tu le mai nei me like sa fa vai fo yele ya si singa o nei no fo vo ye fa o ye fa le ton a fo o mona fa lo fo le li pule ai tulaga le yele popo le ga lo sui ia o tulaga ia o fa solo ina tala vo ai la to ole fam talaga le li pule wa la talata no se lau la to lo no foi no fo nei baile sa no aga le li pule o la to ia o fa mal to le to estão tinga te fai na fa ma lava ia fa pena na tom fai nei ia umil soi fo sei vanga na ia o ia ni se me hole o mo se tona o se kidney tam fai le se stong tinga fa pena al tulanga ia e le wa ga ia tula e taon tatu popole ia o le fai na il tatu o tunu ile nei tulanga ole le fa mai sa su e na matu totol matu komiti pe to valto iva ole me sa ele matu manatu sa linga suka malto ayo matu ni pe to fa pe ai ni fa le to ai le ta se me se upu sa no pole se upe se ofofongia pem tautia e mai le sai lingol totol tai le tuanga so le fai men fo mai se totol pepe ma ko au que foi le kulaga fa kai ya lo ko sia pera sa ga fioga kulaga se fo malo no malo fa tai ole kulaga le wa ka o mai e ongo se lau ila ko wala kalaka o ke ang fole o ke le o mo kingola po ga ngi polu a po fa pe sa vai o lo po le galga o le fa le kong ne ku le mai a lo ye le vai fo le ye ka ko fa la po fo le ka o le meti lo ga lu e fo se ka se ka mali o le va kom foi mai si te mali le mo le wa ga le so sangi ka ma fa e me por kalame ka ma fa ka e wada o be foi o vet ele afia mo be mit e ko ke la ko o moli mau o fa ma kuinga ile o nga ka le ka male ai ka kau ya ka ko sisir ko ile foi o waka o le foi sa yele le so sangel malo sa wala ko ai ka kom ka ngalu si ko sisir ko ga lo fio ngale di mistama le pulenga pele tau on to e fa wau le se le ni le pelu se la wa fe el to sanga ina ia fatino ina le ga lu le ya sa mo wai foi mo sini voi e manava ta mo tangu lo fa lo
to tele ia le lisi foi la iai faatalitali hae ona leu taofia ia lae taitono lai silafia fioga limitstar ia o mea tauna fai e faataua ala soifua o le atunuu le foi avaku e mai ile tali le malo ile fautuanga le ia una ia tau mafa faatauina ia onga falainga lu fang faitele ia le fus sa no menino mai le fio le minsta al metau ai te montua sa ele tatu komiti ile no foi inga suma lima spako sa sia si mai ia onga kolisi mas fio falainga ia tel ia la se fin ngalo lo fio le minsta ma le ka luega akal fia ngai ia mai fa ka fa kulai mai e va vei le se singa me le sa ka ko vai ngi si me ye kupu mai falainga ia pe ole malu si fol ka ko sai li dia ya ulanga ile fa kupla yo ngase ya mai ese va ngole o me sa ilia el komiti ya o va nga kupe le o mai ku ngai le si kia pe ole kupe fa al ya o ngol ulanga la va le ko fa ki kia con fikia ka ko ku ya o lo fiong ya ngai kalipunga lo ngai ngaku lo fiong e fa e ku ngaku do mal malo ai ia fa ngas ka mai avongola lo fiong e mo le ko fa mai senga fa msana ga ai nga fa no no vai se tu malo o no la minga le tu se tasi fo tamali le nei tu malo le fiong le alo so mua le fionga ia le tingaga le aulipine na mia le tu le son anaf ya langi la vale si fanga sa molia fiai pola ta filpepe la tingaga la tai lo telengo tai le o ya mal faltol ya langi la vale muy vai le moto to finga wal pa ia sa semua mai ngai rua la tai lo telengo tu malai satu u al lo tu la fale o foga la tau tai mal mal fal tol ta to lot tele e lava se fai loto fai lava fingal tu tasio de tua o le tava velo manino o le tia fo ele maseu ta tu talo ya lo funge le tua ia mau se no faga mau o tama la tingaga el malo le tua afte lo fiong fo talai o la no mo dia fono alo tauno lo fiong sui ma ti tu le mai ya para tan muto after lo fiong ngal fono mo le no malo on sai fa aftai mo le fa foina le tato fontanga ele pumi se manatu al tau o ripoti ile tuna mai le ripoti ale tanga albenga tasi ale man lauti le amai e pe fa fea on tato tau fia le nei fa mai le nei le o atu tangata ile il fa matoto o se fa fita uli onga tele fe ngai malu tato tunu tele o tausanga ole tali e fina ngalo e fa ali pea sa o tautala e fo i mo mua le nem tau o fa tau le o le primary health care ka tu langa le sa wai mai se ai i assess committee tamai tai assess committee sai tua fai tui pui ma au tua tina tu mama tu langa fa pea ole me masani ele o fionga le fonga fon ole tene tau simai ole tene tau so fo maloloi e malama mai alo na sile fio le tamtiti ele i fa na mai pele so fo mai o lo oile lontina si ho an matua malu le au e matua mamla mai le ngoa i tonu o komiti le
Fai lau tala lau fionga langa masani mau malu tina te ua langa ako le fai anga kui mang fala o kufa i kua maka kua i vai usu e o le pale. He minga ora hiki a kara le malo ko linka avare le malo. O ya kula kula lo esa vali rungo maunga mo ne makiki e fai ko miki. E ser ka ua o lea tulang. E tau unto e avi yaile le wha mua mua na tanga luenga. Ili prevention. Me ale na amata mai le tato sili pui pui alo le tong fitia. Ona o le la fam talanga me sa sa no ile fionga sui matua mai sium. Asi le va nga ta ua tele fa tu el Palemene le advocacy group le spako. Te fono le fionga la uli te mio fon fitalai. Ta ua tele. Ma to ye committee le ale mea moni al komiti lea na iloa ele tele o fale aonga ele te taun to tala wele fit mo kamiki aonga tele fale ainga matu tapu ni al temile il taulanga il tulango me ayolo fata ina ele tusamale fonga tau mafole tunu aftai ya ele fo i va nga tau na fai le ten tu le mai le fionga la uri le vai tau ma tong sama to komiti le a fau tuanga le fa mai fau tuanga le fionga li puli yang li poti le na mai to fa wa komiti le ya fau tuai na la u fionga le fonga le fono a wa komiti le komiti fa pito al Palemene ta un ta tu tuanga luele na u fa tu le fa ia le NFK lu afi martas na lu su to pasende maulunga Lusu paseni tangata mai suka sulu wiva paseni tangata mai toto maulunga. Termine wo to sul montu paseni. Maulunga tele tu langoye. Ole me faftaye. Samato luafe male luafe tasi sa falta nonga le te yo mat Palemene. Tele o fina ngalo la tununa. Na fa alia mta upuni na fo le maloe. Fa tul mele National Kidney Foundation. Mantuana engage el malo. Na taimi le kampangi mai fafo. Ia mo le fionga le professor sat paite fa se feasibility study on mele. Na mai ele man la tau. 2 miliona tala Amerika tau sanga. Ia mo toale mo fa ia na fatino ina el malo tato. Fatatia elole lipotilia. O almanato foi o hotel. Ala tele tu pe alu to light. E fa fe tu pe tau na alu la tu talvoma. Pui ngol fa ma. Na fa fetaia lo tele foi. Le vai tau el malo. Ama sol tu la mai na mi sta ho vai tai mile le fiunga ia talenga ia multalo sa fusa. Le na fa tu el mil. O tala el mele lo fa lima. Ya 5 miliona tala e pere ato. Aula sa o tu pito le o tele a wifi e taimile e taiani e ia si tamata la vo e a tol su tau sanga sa no foi tu a tolo fale o le tama mua le na o fai masilia te mana tu pe o tama o fale o le siumu o le kalapu asu o fai o tama o te mantua le lang o fai po ele pa lo ka o te palota ia tu angasi ona le sau mai apu Samoa. Eu te mana tua ia. Haftai lau fionga le fai pule. Ia. Fionga talai. Ia. Mani lau fionga le sui maru. Ia. Se tu lai mai sui siu mlanga lewa tau. Ke sia mga mai moli maupe mo le palo kaya kia. Polo whanolo. E yel kaka whapea. Sa. Tai. Ia. Ia. Tau tutu mani sa nanga tu. Ia le winga nan fam talanga. E lau vai tala vau o tama. O ale tele ni tatou tala noa. O tangata o tai onu sulfitu sul taimil nei. Lua sul 10%. O tangata e whaonga masini lea. E lalo 5 sulanga e lalo tausanga. Wa o lunga tele. Lo winga fam talanga. Ina mato wa sia pe on sa no tu. Ana vale lua sa lau sulfitu tangata ia o ta auto masini. O lo no winga tala tamai lau fiong. Tangata ia o le to e. Fa pe ne o tatou fato fai. Ana le faia le mel nei.
Ai whawhetai. E le tūlanga lea wae. Tātou te manatu. I lea ngao le nei. A le tūlanga la le fi avi le so manatu. I lea nga iluma. Pe whawhewhea. O na tātou o le tātou whaoa pēa wa o le tala lea mai le mtanga luenga. E ono se lau pe tāla ele whaangali masini la so e tasi. E operate ele masini la so e tasi mo le tangata e tua tasi. A lea na o se fulu fitu e tāla le tongi te mini pēa. Sa se fulu tāla le suriva tau sanga taruai. O ngala tātou te fitu una iai. Mo i whaila ele tūlanga lea o si iai le. Ono se lau tangata mai fafo. Samoa mai fafo. Ia. Tātou te fitu una i fo. Awa leo suriva tau sanga ele si ia. Ia. A o le mea lea fo lea o leo mai. A ele longo mai. Wa ele fo. Ai pe o lena sa no le fiunga le mistan ta upu le taluai. A o mai ele mfai tau ta o tu vai ia. Ba se pa u. Al paula la ranga le si polengo lo sui. Ele fa pe na lo tel tonunga. Wa lo no vinga fa ye fa pe. Ero no vinga tan pa u matanga tai o mai. Ya le o le uta u yali tau. Awai o ta u le mea. E nei tanga te genuine, e nei tanga te tātou i tunu lea, o levan to fio mai Samoa. E le mwhai. E whawhitai leo e lea wanoa leo mai asi mai. Sa pena se tasi rwa yaso pea, a leo toi o me toi ai tasi a Samoa. Tō na iai lea. O le tau leo wa ave nei tanga te le siksengi afe tāla. Lango lango inga. Tāla whea ngai. Ai, o le mta upu lea, e lua whautuanga le komiti. O le fionga mua. Le fa pe me o me ai. Ia o langa le sa o le food security. Ia tonu le sa o le upu ele faina. E to su le sa o me fa sa mo. O ila. Le ala tuai le fautuanga. E tau to tanga ia ile. I tato komiti le fai puli. Ia lona lua. O le fautuanga. Fa pe mai. El ACC. E whantinga meni. Ia, e tai lau whio, e le lango lango ina, e lau sui lean, tūlanga. E toa fwoi o le ACC, ia o meo tau yo whaalave lave whaafuase, e ese wa mau. Mai o tupe fwoi le ACC, a whai mo mia le mano, e ave anga electricity, ave anga le mof, e whaasoa soa mai mo le lei whaasoa ina. Ai le mawhai ona, whautua e tatou, mo le vaianga lea, a maruru o tuai le lango lango ina lu sui le vai ai lo fionga le fonga fon o talton ia e ta o tele le o to mani tala tele wa le sa wa ya tul tv o sa no mai le fionga le minsta to fa ma fa fo ia ia sa no nga ia melo siaki a wa mele tu puta tangata se longa o la vepe o mai fto haut van mai ele fi ai o siaki mo fainga taha nga lunga ali mata mai tai fo mai o le si mele sa o la nga ini ino walu matua se singa sa uta noi ele pule mai la to lo vai o le si me petu sili le o mai o to fa la wilo o le mai le o tele sa mo le mai ngung le inu ele tele ta tanga te fa la au le voltaren le wing fa pene tole tangata ma ko i te le fa ina yo tangata i fa laule te le e te tau ona mai fa malu singa ta ofi le fa laule e ya me nga ye a o ila to ye ngu e mo mua ki le fa laule ya do liva o kitnis e in wing fa pene tole tangata tau na ave yes fa tuanga i la o fionga li fo le li pule man tanga lunga mo li fa ftai moni i tūlanga si tia o yeilea au nanga mo le tātou o tunu e lau fionga tamai tai Palemene a whaifu e tu sai mono fina ngalo e au a tele tai longa le tunu o whai longa i whai ngoa i whale o tātou ta tau tau nto e sui le ngoa le whale le NFK le ya muri talo se a Fausa Foundation mal whala lava whaftai ia malo whaftai mo le lo sao e bese fo tuanga mo ngisi fola au lo fanga ia ai tu lai mai lo fionga su te le tuanga
Whaftai lau fionga wa. Whanau iatu. Whaftai lau moso wa wanoa. Lau fionga lava e. Ia, e whetau le lea, wa e te tono komiti la, lea wa. Ia, pei o mafu anga na. Ia, Monia toi whaftai lau aua nei toi whaia ma le iloa, mea, whai ma le iloa. Lau fionga lau iei le pule. Tau noa lau fionga. Tau singa ma le wha malosia o tatu la fonu tu mau. Lei asis. Lei asis o le mota na lau fionga. Ai whaftai e whamauina fwoi whaftai neli poti ta ua. Mua mai e le komiti. Pa Palemene. Ia. Lo te mantua le luafe ma le lima. Tau sanga na whatuina i le whalemai nei. Whamatoto. Au sa whai mai tua i o le mea lai sa whai mai sui fong whetalai. O le whelautusi wha Palemene le minsta o soi fua malolo inga sa ina vai tau le fionga mu tau sia fausa. Sa tele lui tau sa whea ngai tau whatu ina nei whalma. Ea peitai ia walu ia wa tau nuu lava. O na sa manatu malo na vai tau. Ia o se whalma ia ua mana o mia tonu tato tunu. Ia sa lu ngala lo e foi mauta telefoni nisi o sui sa te e whatu ino nei mauta ngasi o le wha mai no toto. Ia wa pia foi tu singa ino spepa ma nisi foi la tunu. A le la ua tatu o me nei vai tau. Ia wha malo o le ua to tele lo malo la tunu. Ia ua wha umi elu lato soifua. O le nei lava whale mai ta ua. Ua, o le piliota leta no ina lusu tasi lusu lua. O le matau tu li poti o komiti e lose lau sul fitu la tau ngase sa iai. Ono sul faa la tau sa amatalia ile na piliota. I lunga le nofoa wha matoto, tau sifuru la tau maliu. Ia e taua le matau atu i Palemene. Awa o le mea mauti noa. O le whale mai wha matoto e lo se fō. E lo se fō o le ngase lea. O le ngase lea ua wha lea ngā ina i whatunga o po kidneys, po kidney failure. E leo se fō. O le fō e a mata maitua. E le tūlanga tau mawha. E a wa lea fo e matau le. O le matau to lipoti. Telo la tau lea ngai nunga nufoa lea wha matoto. I le wha mai lea. E mafua mai ngase ia ngase tu mau o tino. Ia ele toto maulunga ma le suka. Maolo toto maulunga ma suka. O na winga. Ua e sauni te ngai atu i nunga nufoa wha matoto. A le mea sili on taua. I tua atu wa ele i maua ngase o le suka ma toto maulunga. Taua tau mafa Palemene. Wa pe o tau mafa e mafua ai o na fia ngase tu mau ia. Ia fia ngase tu mau ia. Ia wa ngai foi lunga le. O fa le tonu ia fatunga. Ia ngai lola ia fa matoto. Ia pe o vaenga ia. Taua i lava fa wau pe o tatu fa lau iloa. Fa lau iloa ma ave pe le fautuanga le tunu. Ave le fautuanga le tunu. Ina ia tau mafa Palemene. La tau foi wa fia i ngase tu mau. Ia te tau wa ona tau mawhai e whao ngā pia whala au o toto maulunga, whala au suka. Ina ia tāwhio fia ai, tweet awa e le kiua. Tau na tāwhio fia ma tweet ai ia tūlanga o. Ngase ia aua ne i whaale tonu atu ia whatunga. Wa whaale tonu whatunga. Pe ona talnoa. Ia wa ngai loa wha mai no toto. Ia o se me mudi ale e tau nuu iai. E wha mauina lau whaftai fo i le fionga i le office sili. Ma le pulenga. I wha pele o whainga ruenga. Ona le mata watu i tūlanga o tupe whaalu. Ia ma tupe maua. Ia te le fo i soswani o tātou malo. A o tupe whaalu i whainga tong fitinga nei. Lo si pe i lunga o lo si fo i lunga le taungata. Taungata vai la au. Ia fa pe fo i ia mo mea mana o mia.
mo tō whitinga nei, ona winga e le whaingofie. Ia se isi sila. Awa e te tau ona lava whala au, mo la tau wa fia toto maununga ma le suka ia maisi wha mai tō mau. Ina ia tawhio fia ai leo o atu inunga le nofoa. Ona winga e tau ana lava whala au ia mo tātou ngase la tau ngase. O le maua lo whai masioki a tātou whala au ia. Whala au ia i tono tātou whala mai. Amisa asla whai pe o li poti nā la tamai sa o moa au ia. O lo o whai masioki a tātou whala au ia. E mana o mia le maua pe o tātou whala au. E o mo mauti noa o le alma fuanga. Po le mea e le o lama le tātou seleni e mai whala au, mai tātou suppliers. Ia po le mea po ing tātou ai tā lafu o e le tongia o mafu entua i mai whala au. Ai isi whala au ia sa tā ua lesi ngase o lo i tūmalo. Wa lua masina le mosi whala au. Ia si sila ane ia le fionga mista ma le i pula tātou whanmai. O lo mana o mia nei tangata o le atunu. Ia tātou whala au ia. Ale pe e mau atu i. Pe e tau sanga whatupe ente nei. O lo ina se le ni e le i whaonga inga. Ia se sila whaonga ia se lengi ia. E mai a tātou whala au ia. Ina ia tau mwhai ai ona tui titia la tau a fia ngasi. Ai fo ia le tala. I le whaalau i loa. Tā ua tere le whaalau i loa. E wha malastino. Ia wha perfoi tau mafa. Ia o tūlanga nai ave e wha mafa ro sui isfono. Ia ma le tūlanga leo tātou komiti. Ona lea mai fautuanga le talian le fautuanga le komiti ia pe talian malo. Le komiti ia tūlanga mo me tau mafa faul fale mai la tunu. Ia na foi sai ai le tātou komiti o le codex. Sila le i tu a inga tau mafa po tal whengai e faul fale mai la tunu. O lo whaonga ina ele e tātou atunu o whapenaan whaatau ina e whadoloa. Ia lau whionga le whongfutalai. Ia nei motunga awha ia e tu sai maneiri poti tāua. Ua fia o iai se whamitalanga whaiftai mo lau noa. Alo, tau noa, lau whionga sui mal. Turai mai lau whionga te teri tuonga. O whionga e le whongtalai e si whaivoi sina o po e le tātou lipoti le dei mai whamalo te le atu e le ripule o lo vaia ia le tātou whamatoto e whapefo i male li fo ma. O lo o ngā luei ma te maita i tausi soifua. O lo iai le whautuanga tāua o lo o au mai i le poti mai te mnatu fo i te tau na tātou tau mo whai uma e una ai le wholea me lava lea tau tā mawha. E le i whaingo fia o na whatu le whalmai le nei. Ma le whalmai le nei, o le whalmai a Samoa le tātou malo. O na leo te vai atu i li poti. Pe tala noa fo i sa avel so soani al malo ile fale fa mato te pe o se fala po tonga ese al fala po tonga al malo o te manatuai le tala le si fo ma ya sola ele i fa nei mea ele ave fo ni to tele ntanga te ni sila e sau lale ko inga sua e mawatu o la vea ile kidney o le hale mesa fai au mai lole tui whangase ona tui ai lole i ave esel tinga alua na ua oma ua fofolo ngase ele atole vai aso e valon ko tangi mai le longo fo ile wa umar soifua. Sa ta fiofi foi New Zealand, ele vatunga o tātou tangata a wā. So se maloa e si tia lona soifua na tangata lau tele. Si tia ta mafa, whaari tau mafa.
ta mafale lei se o i ta valeafi ule ko sa vat vave ke le ia e le ngasi lo suka ona so lo le mala fai no fatunga o tunu umala o mawa lunga le soifuanga o mawa lunga tupe maua o le ngasi le e tau o le ngasi o tangata mau loa le wa ngasi sa mo ono le lei o tamafa le fai ngofia la e lua minsta na fia i ena ua minsta le fionga ia misa ona lule male tamfai e alu tamfai mai i lunga le finangalo o kabineta ia el te milana le sata ua tue le fionga e ala e lua se fulu lea i fasa fulu miliona le tau al te milana o le te ia lala ele tu vo ile al tau tua e te mai fu fanga ne al malo ya le la fu mal malama ele tau tele o le tam finga le sa tam fa ia al malo sau misa fio mai misa so le kang kanga mo ku kuila ia umatu misa sau ia multalo to tu foi le luitalo ia multalo sau multalo wa talanoa ma company Australia fast full miliona tala Australia al kai minga ka so mo yisi fo mai le tatu fa mai alo fa tu la pa wona i fa yele ne mea au ne fa ya e a mai le upula o matole mate mafatia matu sola e wole tem fento mai Samoa le fionga ia porte vao mais ele kokele awal tai milena e ke alwa ke le velo ele kon fai o ngai ko sa alu ese me mungisila wa no fo mau ai lo wa ta tolwaso ma fai tui ia saya ya mratu au alu atu le sia so wa fe le so pola o te pole le tom fire el tato malo e fai se tato fale fatunga ina im fai on to fo yatu e fai lo to tu sa moma ma el time la pe anga ko ru eka ko mai pa wal na la no me ni sila on el to tele tanto New Zealand le fo e tau su e ni avaloa e tonu e tong fitiai a ole so ni tele na sau na mau mai a Benji Dr. Benji o ia le e mau lunga lon tu langa tonu o fala po tonga fo mai New Zealand lo fiona le intia lo fiona te te le tuanga ia wala vai ia tala anga ole wa le anga tatu li poti manga ia ai tau ia o mele o le lawa o mai o ina le mo wai le tatu so sa ai malien me o ta sanga i lumol te malo o minsta ia a le la fulus toi ele sono solo tango lo se ia el ofu solo i lo fe me mal malo wa pasi lau tau mana o ia va vetuli es yo ke ngia lo masi eu awan e to mentrat fa pele ma te fa fe lo fionga e es foi a wal tato mo waile fa mania o le tulanga la il fo le o tato mo le o tamafa es el tawa po fe ale me tato nga ia e kasi al fo ka nga ia tamafa o le mamao ia le mea walu iai na wala au mai iai e al fala tonga lis fala tonga lalangi i mea tau i mea ne tau puipuinga o le siosio manga ai wala au mai iai au mai Copenhagen se o lako iai le Fonotaga au lako o mea ka mafa a sau
Ia le tūlanga o tā mawha, e a mata mai aonga. O le tunu lea, lea Copenhagen teimi lea. E whātua a pōng sā il a whal suma lua il pō. Ai toi oso le la, il tā le a whal lua il vaveao. Ele mamao le mea, a ulotu, o mea ai a ta mai te aonga. Ina ia a mata mai ina, a mata mai whanau. Ia le tūlanga le o le au tā mawha, ina ia umeri soi fua. Tātou Samoa, lau whionga i whoftalai. O le tā ua i o le tūlanga lea. Maria lo whionga le, te tele tuanga. Se tu mai me lau whionga ni stau so tei. Nei, whaftai lau whionga i whoftalai. Ia, ua, isa ngangai, wharawela vere. Le fo le saunanga matango whia, le te teiri tuangai. Ia, me se foi ale talatalaina o le tūlanga nita oto il whainga whaavaian malo. Ia, il nā fui vai tau. Me mai se ale, pēa on saunua, mai tau ina ma le anganga whaaftai. Ia, si o tātou atu nu si tia il tūlanga tau mawha. O ale o le anganga wha le tau muli atu. Ia o le telo tau mawha hena, tau mawha tu aisa. Tu aisa i le unga ina le o pisinisi mtūlanga whapena. Tele le tau mawha tu aisa. A ua misi ai, le tūlanga ngalue. I whaatoanga, tātou tangata, le lai tuku ai le ngasi. Le winga le nao, whaing whaavai le vai tau. Le ngata i o tutusa tau mawha. Ai si tia le ngalue. Whaatoanga. Pero mo te lao me mo privatize avitua whapisinisi. Ia ai ngalo ai. Soi fu ngalue manangang wharoa. Oi, ia. Ala whai uatu lau whianga. Wha mai sa nonga lau whianga te tele tuangai. O le mea lo tātou whatau ai, o tā mawhatatau. O le lui lea o lo iai. Tātou uma o tai o nuu mai tu malo. Tātou whaia se tau mwhainga. Pe mawhai o tātou whatali tonuina o tātou tangata. Ile mele o tā mawhatatau. Male so o tanga ile mai lea. Ele mailea tātou tala noai. Aisa, o le ano i o tātou tūlanga māsani. O whai ngā ai e whai i whalave lave. A ma whai on tātou una ia o tātou ainga, o tātou nu. I mene o tātou mawha whalave lave. Tau ma whai o tātou fiofi. So se whalave lave. Tau fiai ma ta mawha o mene o tō lai o sa. Masani o na whai. A ma whai o tātou whai al mele lau fionga. Te lea le sosani mo tātou uma. O lea la lea. E tau te lea e le tātou tala no il Fonotaga le nei. O na anu tātou tala no pea. Ai tele teimia ngalo ia tātou. O mea tātou whatau aina. O mea tau te atiri mamai ai. Ai maise. O leo le sapo, o lalfa vlave. Ave le tuala mal fefe au. Ave le si ivi o. Ma le li o le no. O le lal memo. Nal mamai e fefe au matata matu tuole no. I whainga ia tātou te masani ai. O tātou nei tonu le mauta le nei. E a roa toa tātou whātuanga. Po le talia, po le le talia. O upo le ola lea tātou te whetuwha ia. Lau whianga le whongwhtalai. Alo. Ia, o le saole na le tātou tau. Alo, whaftai. Ia. Se tu lai pela whianga le minsta watoanga. Sa manatu lava se I sa usi le saunanga le taitai o le tuangai. E mai se foi le mtau le sata ua le sui faleta. Ano fia wa tepa le mota I le onga o le mele tau te tala no iai. O na nafi e ana maliu ai le alo o le mato whawhenga I sasina. O le kidney failure o le tamatiti fitu tausanga. Talatu o na nafi. Fitu tausanga.
fitu tausanga ai maliu le nei alo toto. O ta ua tere le whalongolongo le tai au le nei le tau pule ta te whasoa ye. O la lesi vai fofo i rumatu. La lesi tato tiutilo. Le la savali su 5 tausanga o whai le Kidney Foundation. Le fa uta ua na matel te miwa mailo utamal melea. Ave le wha unu i New Zealand. Alal tato me sa taunta pena le teimina. Ta pena le melen sa unu tonu mai al te ita i le tua mai. Sa unu foi le ala. Komiti le se fulu tausanga taluai. Se fulu tausanga taluai. Na sava value mai Palemene le nei. E promote the healthy living i to tonua onga. A mata mai to tonua onga. Shaki fale le ta ua. Shaki fale a onga pala. Shaki le vainu tamaiti. Tau whianga, te le te fie fo i tua, ma te atu ato lau fu alai tonu o toilet sa tamaiti. Ma te atu ato maa alai to tonu o toilet sa tamaiti. Ta puni uma fale a onga na. Ma te atu foi fale inga. Ole mea la vai tasi. Ma te atu i mo ta e pa u ma tamatiti le folo al fale a onga. Lea la ua tatu tau tino nei. I le aso le nei. Le matau tia o le mea sa taun tatou whaia. I le se fulu mon tupu tausanga taruai. Fitu tausanga o le pepe mea e le i a fia lo na system i se metasi. Aua fail kidneys. Aba tu lau whamalo si au lau fionga ele. Minista o no wa tatou taunu nei ele o toi mana o mian tatou whai whangongo. Po aina whaia, po aina amata, po aina mama iai. Po tauna uma upuna, tatou tirtilo po lan me fo iai, nisi ta mai te tue whioti tae au me lea. A mai le fofo, tatou tiro tilo ma iai, ma tatou va iai le awala e fo iai le mta upa. O manatu lau whionga le whangwhitelai, I've been experienced as a son to a father. I le tangata e mai lea e matau tia. Sa na oba lau vai, sa lau masima, sa lau suka, sa me uma. Matua te lele a fiango le a inga atoa. O mori ma watua uia mai o te le fia o iai. Matua yo le fia o laba iai a o taua. Le tala no ina le aso na is an alert. O tatou umol Palemene. Ina ia matua tatou tilo le lei. Tilo le lei a wale fo ia ilita upu nei mai. Batu lau wha malosi. O fionga le riminsta ia tolo loto. Talo whai a multalo. Ya e moni upuna. O ia i Singapore ma whai ilitang sanga le na whai ileina reina ma fona mai masin. Hai whaftai fo iwa. To e tata mai tonu le vao le ala. Wana ilo ate seo la na te e nate. Ya manuia tata fona. A tonu lewa. Taua nei saunga uma wa o per mota. Langa leo. Ya ai. Saunoa le fionga tata nei tu ko saunga fo ia. Palato. E se uso ya la uli. Se fa malia col che mi alo che ko grit panding. Lua fi marcasi ta u po ko sa lua ma leono ma fa la. Ya. Tulai mai le sio safata. Wo. Ya. Ya, whafteikele lau whionga. O lava matutoi uponeas. Ya. Fia whai se manato nei tu malo ili. Ili tā ua tele o le tāngā duenga lewa. O ia ile tanu angal tātou Palemene ma lato le poti. Mo mon whaftai ile. Pulisili ma le tāngā duenga me se fo ile pule whatonu ile. Tūranga lato au au nanga. O le fia o sau tālai o leu te wawai atu ile. Ili poti ile. Ia fo o le tū mai e tō lua insinia o le. O le whamatoto wa whamawai. Wai e se hafo i le whaongaina e fō mai o masini nei. E se fo tangata lato te whaia ia masini nei e wa ale le fo i masini nei. E le mwhai na ngalulua ia ali imta mai tai fō mai. Lau la fasili i le po e inisi o wha tumuina ia wanoa ia. Wa o masini o mai tono o lota tono ngai tono e se ia o masini e fai e fa tino fo mai e se fo insinia la to te
sevesinga ia tātou masini o ai tā uai. I lau lea whaitau atu le li poti. O le si me leo te vai atui. I le li poti lea. O le iei le whapea e elto mai fou le iei. Wa leo mai taua e whatele ina ia e agai le tātou whale whamatoto. A le tau mai e le mele e isi tonga whiti fou lea. Whapea whaongani tanga. E tō mai i hoi lele. O te leo mauti noa leila. Pe a whai a tonga whitinga ia. Ona whaititia leo e agai le tātou whane mai whamatoto. Po ua tupu lea mea i le waleu te whaitau atu lea whape e ele to mai fou lea la whatino ia me ia whaongani tanga watul pa ia ole. O le mauta e mese fo ile whanongongo mai le tātou atu no. Pe ua ngai e, o le tāua fo ile le nei tu mano no le whatupula ia e ngase ile. Ia al ailan tātou mano pe whawheo na whasauina ia le mamano le atu no o lea ua afia. Pe a whai wai eise si tonga whitinga fōlea. E whai titia ile anga i o tātou tangata ile whale whamatoto. O lona risifisi. Le au te mai tau lea whapea mai le me leo le tangata fo ile sitseni. Le awheta la ia le tau. A te leo tātou tangata i fafu. O mātutua soifua. Tasi ala to sitseni. A whai alai no fo i New Zealand. No foi Australia, no foi America. O tangata Samoa. Ai le insi tsen Samoa. Ai a whai foi mai tono tātou atunu, ai tu atu i le awhetala. Ia, ta ilo ia. Ala lato e mo ia na nsi tsen i fafu. Ala tautua le whai mai i o lato ai. A saula e whetau i ma le awhetala le. Ia, o tautono au ia o matua mawhatele le atau. Mo ia si tsen i o, a le whai mai tautua i ai o lato ai. A wheta lai le se tupe titi la ulea wa ai atu le. Tōnanga lea, ia, mani mea mun muri. O te langlango ina ia le, komiti lea le, spako lea sa ia. Talo hoi teitai on mano leo fionga te mai teipani. Te langlango ina ni min staff atu anga i teitai komiti lea, manangang whaluat. Ia. Tūrai mai lau fionga, sui ana lofi. Ia, waftai lava i. Tau fionga le whangfutalai. Aba noe, ono le tā ngōre nei fo i li poti male, ngā ruenga le, tātou au nanga o tōng whitingo whatonoa. E mori ale ngā whawhitai le whionga i le pulsili, ma le fulenga i le nei ngā ruenga tā ua. Whape foi lau whionga ni sta, i le telefoi so mātou manatu. Nā tū leo o sa usi whina ngalo le mota. E a whautuanga fo i ma ti mainga. E a wale nei whawhita uli. E leo sta mai whawhita uli. Leo o tātou māua. E a tele le a whianga o le tātou atunu. O le memo mua langu whionga le whongwhitalai. E sa o le lei nisi o saunoanga ia. O le tātou atunu. O le tau mawhalama. Ma le ia lau whionga le sui mamalu. O le hou mau atu o e sitasi sui o komiti le. O le hoi te saini le poti. O le melea. Ia e le ai wa whangata fo i saunuanga lau whionga sui mamalu. Lava lea whaftai rau. Ia. Tau wha maoni mai tātou sui o komiti, tātou ngā ruanga. Tātou sui muri lea, mai rei pata i tū pairunga. Ia, whaftai. No whionga mo lewa noa, i wha mauti noa lava ia. O te le o awai tonu komiti lea. Ia o leo wa wha le maota i saunoanga ma tusai fui ma li poti al komiti, ia me se fui. Ia o tali al malo o leo iai wa ngā le lua lava whautuanga. O le anga i sa olo iai se whamtalanga le nei tu malo. I whautuanga mua. I le tūlanga leo le toi mata i tuina o tau mawha. Mata mai a onga ia mese fo i lau tele o le atunuu, whale ainga. Ia walawa le whaititia le o wha mai, le pesi, o le NCD. O le tūlanga le au mai i le tali an malo. Whapea, o le talwhea ngai toi a si o tūlafo no tau mawha a le atunuu. I lau mai tau a langa lenga ngi ngai saunoanga ni so sui. Te leo tau sanga o
15 tausanga o fai le kako NKF le kako whamakoko. A le mai tau atu. O le FDA e kako ka siva o fiku. Le kako Food and Drugs Act lea. O le anga i eiri keu ngai regulations. Le lua fesfulkasi. Lua fesfulkasi la le anga whaasa i loa le siu pipi. Le regulations le i nga amendai le wa nga fiku a o le kulafongo le FDA. Ka penganga le ar kako malo inga ua whaaku le kako le luafe malidima. Le kako whamakoko. Ua watu whamtalanga i rea. O nga lasa ka penga mai. Kako ka penga mua whai le kako whamakoko. Ka penga mai kulanga i whalelei mea ai whaasale siu pipi. O mai le luafe 15. Ia ua whai le kako Food Act lea kulafongo mo kaumafa. Luafe 15 afka whai regulations. Lea anga i le safety ma le quality. Nongo winga o le quality o mea ai. Le luafe 15. O le ala ka akia mai. O le sa progressive ale. Ngā lue ka ko whai ngā malo sai ai. Ka penga me ia au sia. Ngā lue whakas. Ma le ka ko whamako ko le ua umang ka penga. E awaku si whamkalanga o ngai. Ka ua le vaenga lea me kau mafa. Ka mo whai whaakula fongo mo wha malo sia. O ngai e iai fo isi au pikola au sai ai. O le keimi leo mako ia sa ngai Singapore e whai le study. Mako mar whaurulunga le IPC. Ia le vaenga o le building. Ia le ofiso le vai. O i le ofiso kupe. Ia ma le ofiso loia sili. Lera sa whai le study lea. Kere whanmai whapea i Singapore. Ma o lenga mako mai lo marka penganga. Su e lore whale moa e ngā wharkuai o ka mai kai kausima. Ma sa koe ka penga umai le kulanga lea. Koe whaafou wat whale ua kerenga. Na whale nga inga ua pala. Wai kerenga whai lau papa. Ka penganga la ia ngā lainga nga iai. Ma o i whainga mako i roa mai ia o ngai o i Singapore. E le nga o kanga māku kua e a ngai kongo. Ma o kanga singasingi. Ko kere fo yalo whangau. A o le whainga o le ski ma lau vaenga. E le nga o le a ngai wha mai ia. I le koko se kulo. E iei au vaenga a re patient aia. E wha a kingo. Inga ima whainga monitor le progress. O ka koupe a o koe wha mai o me koe ngofon for fale. Kulanga ngā leka ke vai e. A le keimi fo ile ka penga ngai. Mai keimi lea o mingska le fionga ia murikalo. Sa kam whai e whainga i kulanga ia. E o ai kongo o le whale mai lea wha makoko. Sa kam whai whainga i TV, whainga i mekasi. E a vese aku ai le aku fo ile leo. O le fingalo maloko o patients. E wai kolu i kula ke ka oko ai ai. Ngai oi masingi. Ia sa e fo le si vaenga. Sa wha aku oi singa ka mai gym. Sa au ia whainga i au exercise. O vaenga uma ia. A pia o gaming. Ia ngango aku a wha mai koe mai koe anga i whale. Ai o le ski me e kele o ngā vaenga. Ia e maise fo ila o le kaumafa. Nga rea anga i mai le whaukuanga ma le kari ngingo al malo. Ia koe anga i kula fongo nge le kaumafa. Mai e koe awaku eise kua lalo ringei ku malo. Le FDA lea. Kako Food and Drugs. O ke lo Amerika e wha malu kulanga ia. O lea fo isa nginga i kongo le fongo ngei. Sa e fo isa kaimi sa awaku eise kua lalo ringei ku malo. I mea ai kaumafa i au mai fafo. O ke reo i loa po o ai o testinga. Kai peo le FDA lea. O lea sa awako iswam kalanga. O nga sa au wa ai fo i kele o fongkanga sa ua nga ia. O kele o mangungi whaakau commercialize ai. Inga ia waver kupu, waveng whaakau, waveng maur kupe. E i drugs nga e ka kui e kou. Ka mai moa e whakawhangau lua masinga u kaudia la poa. Le fo insa ua mangingo i lava le uso fo i a o le a fionga le mingska whakoanga. I kaimi lea sa la ngai fo. E wa pe ia kongo le kulanga lea ua. Whangu whapengere o kingo. O ngai e ia fianga. O e iro ukan kongua. E i mo le mea o le afo. O le alu ale vai la au. Po ua fasi ia mamake le mang. Alai iei le vai la au le kongo. Longo winga e le residue fo le leo le.
Kai pea o mele fa o ngā testing o le vai. A fai le chlorination, e test le siu o le paipa. Po o au aku le chlorine ka pea ngā umasiama. Test ngā, e ei fo lalo ka konga, mangu le stras o ke lo lopo fa ki ngol ke mingi. Test ai a ka ko ango mang fasi mai fafu. Po la ia ia vai la au le fa kupu ar ki ngol mboa inga ia vaven kaudia, vaven mo mafa, vaven ke le kupu ar kampangi. Po sau ale le moa le wa uma fa pusa mea po la au mai ai. E ai lo ka konga, o le i ko konga. Ko enga i o malo sur vai la au. Le residue le ava kwes fam kala. O le kau fai fu le fa mau le kulang. Kula i mai sungami lua fe mali vai le kure ma ko yari paka. E lua ai nga masofa uma ia ku nga mau se kulou. Mau mako keke over 5 kausanga ko iksu kausanga. Ai mo mai kingo o ka fersan. Lai a koa o nganga o so isi mawhauwhaunga. Drugs ia lea e wha umier ki o nganga mo koe kure isa. O lau a keu. A lai e a fui. O lai ku mau pea le vaila au lea fua le pala se kulou, le kulanga le kingo. O au ke loa ngā alua le ngā kula o mea. I o ke lope kasi kausanga, lua kausanga ua. Ua li uefu ma kulanga uwha pea. Ma o lea e wakupea se kua lalo. Fa kuanga ngai ku malo. Se sila ngir ka ku malo pe de fa au se ku langa o ke lopo fa ki ngai. No iai le komai ma le sila fia de ka ko ros. E ongo su e ku langa ia. Kai mi ngai le ila mai kau i le ku langa le kau so i fuanga. Ua lumia ku le pa mamoe le ka ongi. Ke le fa ke pua o ke fisilia o le moa po mamoe o le pa mamoe. Ia vea koe i e saoa. Mea lo lolo lea. Fia o kaka fai kure a mako o le ai o fale ke pua lei. Se vari mea kanka ka vari se fulua ke pua e amai. E uinga le o koe la popua. Ia e o le kua inga mea ai e. O le e fa o onga e kako o kako kingo. A pe o si kulanga nga. Kako a nga ia le kamu whainga. Ia fai ki le sau o le mea ai lea e. E koe fa o nga ia. O kako king o kako kungu a pe ngai mea ia foi le Yo ngai fon fitala ya malu ya tu la mero fe mi sta wata ta ul fina ngalo sui fa fsili e o fa tanga ngongo tangiao le fa sisila ngal stros ela la vel melene ul fo ia o mta pu uma ia ta fa mai pis non communicable diseases ya o lewo to sisi de mai fo ngal tanga luenga e lava e batu pel fa manatu elan tanga lo nga to ang finga faiva it's about time now for the tato to di liu umar tato food chain mal food system Samoa ile mesa tato masani ai matua sa ole leila sa no ngai moa ye mai fa e le se la tala anga le tato wo tuli me tango fi tato wo tuli me babi how many tato te le wati na ina. Ai manufactured me tangata lai o le popo le ala tau po ame lai ton. O la tato fo, ia, o tato fo le wal watu. Pe on sa no o tato pulpul lima, tato wai se selenga, whanga o moa, whanga o pua, whanga o povi, whanga o mamboe, whaia watina. A wala wala mele sa no, i elte o le tuangai, ai me feras. Tau fiofil tato ai mero lolo male ai maio ia mamau mea tupo ni fa a lau sa no o lau matua i mata i tu el rosu su enga ese ina i fai titi el tu lango mea ia lewa e sa no tonu ai a o soi fu malolo ina o le na lave yo a ai fio la umi tau si lo soi fu malolo ina a o le stros lau fatino mena brengang fa lo ia malo sa no lo fiong ale mi sta te lo fiong su malu malama me uma ia fa stai ia le sa no al mota ia atonu ko le fa fonga mele tunu ia i tulanga uma le fa mo nei a ripoti ia fa stai fa mo sa no ngari al minsta ia ape o se me vudi le va lua fa wo ma le tina ina o tatu la fumanu ma
la fumoa tulanga uwhapena. Ia langa e avaenga fu ile le awina mai fafo. E supplementai le tātou tamu whainga. Ai a mau ki ngoa la o mea ia ngai mai fafo. O lai within means o le kako suesuenga le stress. A whaila o lea sa whaile regulation lea i le lua fesu kasi whaasa le whakauinga o le siu pipi. O kauhoin kako ka penga. I le mera lea kau ngofie ngei. Le pa umamoe lea ua. Kele o whale ainga o ke wasiria o le menga alau whaonga. Ai o fui whare ke pua menga. Kau hulanga whaise ka penga. Ia i kulanga lea o le ai kalia kako. Ia mwha whai ngofie ia. Nga koe consumer kako ma koe a fiele soifu maloloinga. O le kulanga i le kari longo lua i le whaukuanga lea whaonga inga o le kako ACC. Ia ka iro iai ai e pi kau ese lea nganga o le kula fongo le. ACC a kongo le kulanga fo inga o la e mai e le kari. Ia onga o le kulanga fo ile le wa o le ACC la ko ia mo whaala vila whafose. A o le kako ka penganga i le whare lea whakungao. Whamakoko. Ia o le pisi me fure o le lifestyle la kanka. A whaia ke kaumwhaia o ai mea lororo. O lau alea lifestyle. E expecta la, e alwala i o le kako whare whamakoko. A kaumwhaia e whaia. Ia kako whakoanga esi ma mango ma kuranga uwapenga. Ia ke ro fo la kuainga ya nga i le whamakoko. Ia whamai a kuainga se whamkaranga ngei ku maro maranga whaloalo whaftai. Ia, tula me lo fonga te telefono, mo se tal foi tau fu ni sim tau salanga. Aftai lo fionga ile fonga talai. E moli atu le anga whaftai mal whamalo. I a fionga i sui malu umo o tato maota nei. O e sa sau noa fo i tūlanga o le li potier committee. Ia mai o butua manino lei saunoanga umo nei tau manga al Palemene. Le mutua tāua tele o le tula mai o le mtau pune i se forma se whawhitau o tula mai. Na ia mwhai ona fo ia. Ia mole atu le nganga whawhitai. Saunoanga sui maru uma tu sai mali. Tatu mtau puel ma mene o Palemene. Ai ile vaia le komiti ia ile tau pune. Ia mole fo whawhitai le fianga ile pulenga ma le mtangaluenga. Sai foi ma le mato whatataloinga li poti whatatausaga. E peia ngai umalawa fina ngalo o suinga malu i se fofo ma se tau mwhainga ina ia fo i ai. Whai titia i pe ona saunofo inisi e leo se fofo le angai atu i le masini wha matoto. Ia lewa ua manino ia whautuanga le komiti. O tau a meise lava o le tau mwhaile ina ia whamalasia le una ina o awareness program. A meise lava i mea tau mafa. I should think o le prime time lava. O pio makua lava e te tau ona matalia. Ia lato whanau. The prime time o le soifua mai o tamatiti. O inga a maka o inga mai i tau mafa. E te tau ona ia tau sia. Mo le umi o soifua pe a tuputupua e matua. E tasi nai tu e silsila iai. Ia wa saunoa fo ini sio sui e tu sai ma le fautuanga le. I le ACC. Ia, e le ai o nae watu fautuanga. Le fo isi sila atu le komiti. Le fo isa fatupe fo ia le. E le fautuanga leo faablawe fo sei. I se sosoani fo i le whatawinda le masini leo le CT scan. O nai fautu atu komiti. Pe atu sai ma se fina ngalo le malo. I se sosoani wa e pei. Tasi lea tanga luenga le malo mkwa kele ar kupela ye kong. Ma tau ale. Komiti fo imana. Ia ole fo e tele nisi sosoani e ro maua mai le tanga luenga lea le.
Ale ICC pe o fautuanga na o tina to komiti ia o te lo o isi mta upo ia le nga ia isa no nga isi sui mamalu o tato mauta nei. Ia o te lo la le i le minsta ia da tonga nisi tali ia tu sai man mta upo ala nga e. Ia e moli toile nga nga whaftai. Whaftai mta nga luenga. Whaftai fo il mato komiti. Tu sai ma li poti welu ma mene o Palemene. Ia lau fianga fontalai. Ma lo falo tele whaftai. Ya, tu le melo fiong al minsta, tel fui tau fu ini sum tau talanga pa il mot. Le vai va o ia le ko fa le fionga le fonsklai. Wa le wa maka ku ngi aso. Le o ma vai lupe pula o ma vai fu lupe mau. O ka ku ko fsi fa i lupe o kaulo mea. Ai sa make lima lava le ka mai ka yo pau sisi pe kua mangia le so. Ile maka ngai aso. Ma le kai au ngali ngalua. Wa fai u le Palemene. Isi le poki sili o nga kaua. Mai o se li poki fa fefe kangaka se ikulo. O se li poki wa ko manga ko le Palemene i kulanga pe o nga yele soifua mleola esel maka ngofie moli le nga fa kai ole o fa upunga mama sangwanga le ai ma se me kasi e ke enga e lo u miska langa o ka ole a ole ka o lunga o me umama mafaufaunga o le Palemene. Le ang saungo e le fionga ka le kuangai. O se ko mo Samoa. O se vala au mo le Palemene ma ka o le ku. Ia makala. Ma ia kula mai. O lo fa winga inga le. O se fofo. O le ngai fa fikauli. Onga. Lau fionga le fonsklai. Ele umi sau forsanga hawa o le maka ngofie o sau nganga o fai pule mamalu. Ai o le kaualunga o mafaufunga, kaulai lava. O le fesilkele, wa ngā onga kako wha upu, wa ngā onga ko lau o ko mai manga waa, ko lau o kako sa iriringa, arusiri, wha whionga wha kingo. O le alu fōpe o wala au, masau ngoa le kai o le kuangai ngi aso. O le wala au siri len ka ua. Mai o ke whaka ua inga fo i nge fiasi. Mai o ke kalo aku whapea, le Palemene, hala maia. Kai o le aku nguu. O se wala au siri len ka ua mo ka ko uma. A o whamkarakala makau ko mangaku ia afianga mai le lua o lima. Pai mai isi wa skul lima kausanga ala ufai kau o lua skul kausanga. Kalu o nga whawai le ngei whaala pukonga. Sa amaka i ngai ka ngaka i kiki pe ngā skoongo. Ai sa kako sa ili i whafo pe o nga iai le ngā vai kau, ka ua kele. I le wha se inga se mau. Mai ka ua i le whalongolongo, le kaumawhainga, o ngā vai kau mō nge aso. Ka kaukarikongu a le lenga penga ngei, manguia kai au. Lea ua ka koko laulau le kele o kausanga walu, o mea sa kukupu, mangai fo i koa sa iai ngā vai kau. I le asa inga ma le sa ilia, ma le whaavainga, o le whaalapukonga, ua ka kou vava ai e ngi vai kau. I le moli mau, i whiki la vaia. E le ai se me whapel malo whiki, wāanga ngā. Ia private clinic ngai o iei kangaka. Ko kongi ai le kupe. Ai le o whaki ngoa le malo whiki. Le se dialysis. Malo konga le se mea. Pasifika. Wāngaka i Amerika Samoa.
Wangangi sila ma Australia fua il kako. Ai kol pulou i le ama kamainga. O le ngei fuanga. Ma fa vai la lea. O le fesilike. O le anbe ua fa kupula ia mai le ongo. I le lua se lau mon kupu kangaka. Ua iai le kaimingei. Ai o le mau masa i le linga. Ua kolis fulu pasenge o le akungu. Ua afia le maisuka. Valus fulu pasenge. O lea ua kakau o ngā wha malpoko. O wha maumbonga ngā. Ua o walpe inga le sa noanga matango fie, lau whionga le Minsta. Ia, ue hoi manatu wa taun whais tātou malolonga. Ia, o na wha awa wele o tātou Fonotaga, mo si fia. E mai arole li poti le Minsta, lo sa no nei. To tasi lo tātou li poti. Ia mai e tātou ngā ruenga. Whatati ese ngā ruenga al whono au, mo le malolonga o le auri.